Mwendo musia wa Mutongo TV na mwithukiisia wa Mutongo FM watinda nesa muthenyani wa umundi wa chumwa wa matuku miongo itatu mwai wa 10 mwaka wa 2022 ni kilungu cha Ikumbi ya siasa watudu twika kila wa chumwa itina wa maubo mamondo wa saitatu ini tuwakavano tukamba ni avana atongoi kipathokanio twenene ya maondo ala maende na umundi twitha twenene ya muno zama ya maminister ma President William Ruto kana the Asla cabinet ni moto twitha twenene ya na maondo ala ngi maende ni wewe Raila Odinga unono mutongoi wa Azimio asiokethia va Kenya ni wewe wa inena chama kivano ataalamu ingi me kuona kana Raila no kwitha vo ingi 2027 Ainde webukesia ndongo ya chama cha Wiper na ate imake MAITU 2027 ni saa ya Kalonzo wa mwebukesia senator wa Kitui mheshimiwa Kio ICA kana we Kalonzo ti wali ke serikali ni ya Ruto ende ni Ruto mamu palocha 2027 akale kwatiania na mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kuwasu ni maundu amwe latukitha twene ya vai kombeni ya siasa na indi twende na ikombe no nginya tukanene ya maundu alangi maende na kukona mwenende muno maundu tanza tumanye yo serikali no yevo cabinet la yevo yedikile yambe othokomi etonya ata kana ninzi yasibele otumia kwikete kana mwenende kwa ivinda ye ni wa kwata leu na bai mwenende unatiwa ni thayo kumana na nza na indi tukunikela I cabinet yo ndeto amesisia twena atongo yeli mena position ili ndeni wa ilembeta ito kamba mevunde ni wa hii cabinet kana ni maminister kunitwa manai na matonyo utumia ngata la mena yo kolobi maendeleo kana kwete maendeleo vailembetani okamba tunene kwesela ile itatu kenda imwe 5 namba yo tumeni mukuve vatende vi tuma motomani maingi ondo vatonyeka na inde ndeni wa mitandao ya mikomo kanile tuambie na Twitter @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na hashtag ni Ikumbi ya siasa twi Facebook ni Mutongo TV na twi live ndeni wa page ya Mutongo TV na ende ndeni wa page ya Mutongo FM na page yakwa ya Facebook ni Erastus Kithuku wa Nzomo and avo like page na we follow na ende va ya YouTube Mutongo TV /FM official subscribe channel kitu cha YouTube Mutongo TV /FM official ti otomani wa kuvau ni nguo soma na ende nde kola na ando masimu ni ando mavata muno kwa namba ya simu yeva kione kwa kuni wiki wevo osa simu akana osa namba esu saasi azimu siavika kona simu na wako na simu wethesi wa TV ya ku kana radio nekenda twiwene ndabyo witawata wekulia ikulu yeva kana wena woni weva yulo wakila twende na kunena nesi vai kombeni ya siasa yuni wa manyakila tuonene ya nyenito Erastus Kithuku wa Nzomo ainima kwa nema vikie no umota na mbovika endi ethia otwendeye kwa alatu inamo nituamba kuambia twinamo atongoi niendo muthocha vai kombeni ya siasa kione cha umonde na ni muvya muno ndo vathamwanya wenyu na kuka kando ise thia twane nanya na enendi on the vala ende na kuseisia kameme kaka Mutongo TV na kwithukisia Mutongo FM atute bwana ngevinda no takambia na ku then wa kamera eno mwanya ni waku ne vinda yaku yambe Mutongo TV na Ikumbi ya siasa yu mwana ni waku tutavie sitoa na ende nuo nikenda tuambie ni asandi Erastus ndo akonza Mutongo TV asioni bomu nda kwa ambe kukaba nesitwa ni MUMO wa MUINDE kuone musi tuno wake imani kilomita mwanza to maba ko thoko minetha ni mwalimu mbundi ya siasa kwa serikali maundu ma governance leadership na finance na niasetu that wina nya mwekesia maundu make batukangani tumande asila we tuyata yes na tuimana kana asila sima kile serikalini na kana asila sima okwata kana manani asante muno Dr. Muinde ozini mutaalamu ni wewe awetaneza nozomeza cia mundu motongwe ku ozini mundu eno twika wa otongwe na njo gitumiwe bana wese ya twatele ani sana ake kunena ni cia mundu ala me kunende mheshimiwa kalibu inge vai kombeni asante sana ni wali otweteneza na endi asiaisia MAITU ma Mutongo TV na edukezia katika Mutongo FM palama tuedukezia Kenya Uganda Tanzania na thionde ya Kenya ya dunia nuni tumanyie kana Mutongo ni bikete katika diaspora nitawa KYALO MUMO ni MCA wa Tulimani Koya Mboni sub county Makueni county ingino inye nitongoesi ala aingi mbungeni ya Makueni kana wenda majority leader
na indi ona asiaisia maitu na education maitu no usio nundu ibuso yuka imwe kana nene thiwe na kwata mwanya wa usakwa ni majority leaders memiongo muonza memiongo ina na muonza mananza kwa nithwe ni mutongo iwo Kenya kwa kwingai. Okay. Congratulations ingi. Niona mondo chalo kiuki kina mumo kweli. Na sakwewe ni majority ma counties sionde with we mutongo iwo. Na indi kwa kweli ngaibu ni lokaba. Nimuvya muno mheshimiwa nondo wakuka na indi mwenu longe twi na Keni Moses Kilonzo evanza ende na kwiki wakaneni nikenda wese hivi ane woka ni twende na Kilungu atena mbovika ekatwambie nondo Moses ni wafika evani no kokatwambie ninaambia na mheshimiwa Kyalo mumo watu sisi ya mheshimiwa Ruto atuka president na indi ninginyawe no serikali no nginyawe hivi ni ya formiwa ni cabinet na nikenda uthukumi wambie oisu serikali ni fully in a cabinet unakutuka menamba kwithwa na PS but cabinet hivo kana alametwa CS oyu kwa oyu mevo ni mana vetiwe nginyama bithwa tutekwa na ngebinda na kusiwaketina muno nenda tusisiyu cabinet mheshimiwa Ruto nune uyo ndo onavikie na kwitha aine na ivinda ya kumabithia mea inyui nini musia yesi mwe movukuma mwigathie tu ni na ona otena kiu mugetha na thina nakwa na ndeto wizithia ikweli nitasia kukumeki ya mwaki wizithia minister hani mathukuma wateto sisi ya zamesi ya minister uiona expectation la Kenya mena sio President William Ruto ondo kunena atase kana cabinet iti ya mbaina cabinet ni ya Kenya yonde kuthukuma Kenya yonde uiona yithukuma ngata kwa kwikithia kana ni yeke ya maundu asu mustali neza wizithia mena athi nza na ni mathukuma Kenya ondo violate. Asante Erastus kindu chambe nigo kana cabinet yibo na cabinet yibo iketha fully constituted ila tugoza na PSS kana secretaries ila mama ofisi ya suma cabinet na His Excellency President Ruto no tationdo batonyeka ku balance region kuati ya katiba gender balance katika cabinet na kuati ya issues ya marginalized na okuatia omwe ya undu kwasi na itino ni vetting ina imbyumuno vetting inati yesindu nginyakela ila integrity na tino na makulu undu bailete you as much as no nice and asu ni ma professional lakini wati ya muno no kwithia kana aingimo ni sawa ni professionals imena degree lakini aingimo weza kwithia no wala tinatembea ku kiwanzani namo titazia tialala titazia tibimu titazia bottom up na down na up sindukulanite ugaza kwithia maybe expectation yitu team bingi muno lakini nundu president we mwene na wikwati wa kwenda kwikanesa nikanaweza kwithia ni wasungia enenthi wendiwo niti kwasi expectation ya mwene nthi wa Kenya yulu muno na muno ibindani yi kwinanza etuko expect cabinet ya mina kwikala nthi masisie Kenya ya siata na Kenya yendata nundu warao sisia undu mathiukite wo president we mwene ndanamba kwisa kwithwa settled muno nundu wa kwithwa amba kuosa serikali itwoni amba utambukanza ibinda ya sanga tumonete kundu kwingi wandete wasiaiti nundu wa kwithwa niwezwa mino ulika president no ndao manye yo America me asiata andola matuthe ya sema asiata lakini twina muikio kana mawaziri asumekiwe bau nimekuthukuma netha no ni president aki appoint Kipchumba Murkomen mundu la loyalist kwake na munenga docket imwe yibinya muno pio ya malelu malelu Kenya nimekwenda na oza aumia ona arisking ayaumia ulona senator Wetangula okay atwike speaker yuko unu kona peo seriousness well indenti zikana andu dozi we were forest ya binduka ingole ibinduka ano ila nundu ndwagwithwa andu ana no matuna na mamaneta sio kibela lakini matwiki andu angi former majority leader Ndwale my colleague senior ni wawetie asia kana keka ni batonyekana tiwe weka bungele na bitie cabinet either iso bitwe ni
professionals outside parliament. No kuigwa tiateti lakini uni babendukie batu kai ateti no tamwaseo me ministers ku wiki ndu kibendukie tetese lakini yu ithie tamwene nthi nundu akwithiwa asie kubali kushindwa asie mshindani ithie nitanaisia kana Kenya kwanza ni mana asindie usumbe na twetikila nitumasia isi na twina wikwatyo na muno babenza nitwina wikwatyo muno kila cabinet kila secretary nimekweta masi mambe kuungamia development ila nene muno mambe usisia mwene nthi nundu oya bakwenza kwinanza katika leo usubyo mwene nthi ona malelo makate mewo ona isu legi keke wo kuni wikwatyo kana nimekwikala nthi imwe mambe ku address deputy president yo twina makuoni twina muka wa deputy president high excellency Lucas Regazi na atwete heliu no twete yeliu na twa appreciate indi yu ilani bandu beta wakelele kalamba metwiye kana makwatie kanusu ka musele na iweza kwithia yu nota no zidi kwathiwa no zibo ndwathi cia mundu keza kwithia wakito muongelela nza tote leo na musele ukauya ni ukwatwa ni kindu kuni tu kula serikali inengane liuta liu nadhani batu waneka okay ni muvya mheshimiwa Kyalo ne ngwa kwa kuingi tunene maundu angi ne okonia ukwati to maneundu cabinet ino itona kuthinikia maundu ma ukwati ngalama amikale ni ende na kwambata muno na indi ndambe tutambe tovika bau mundu ye Moses karibu sana ndini wa Mutongo TV ikumbea siasa unakutuka na wasela wandateka nini ni wabika na imwe kwa imwe ndenda kuka kwaku we introduce wesonge kulia kwa ukwatanisi vukwa imwe serikali ninase ubiwe cabinet yendeni na yu osio we umwe kwendeni wa serikali isu ya Kenya kwanza na yu ikulio inene ni targets ila President Ruto uvikie na kwikia CS ano mea inywe mwe make sio kena era umetoka kamba ndwe wa ukamba wa Kenya yonde na kindu gya kinenete aikisio kelela kele vindo omunthi wake sio kelela ngale ko sia moranga na kuwe moranga na wake kombeni azandi kwa watu to sisia na Kenya mena expectations being kumakola ku cabinet rondo wa mheshimiwa Kyalo weta za yekuo maundu ni maingi na makwendo thini kwa uiona cabinet ni chao yale kwika okesa ithia targets ni ma meet nesa na ni mavikia na kwikithia akenya onde ni mewa meyani ni asante Rastas kana mbotungia musiaisia na mwithukisia wa Mutongo muvea na nyene ninye Moses Kilonzo ninye chairman wa Persons with Disabilities Lower Eastern kana andola mena unyevu wa mamutha ilembeta yeyite okamba na ninegwa moyo nikukwata ebusaji akwitha nthini wa Mutongo TV na Mutongo FM umundi ikumbeni nikienda tunenanisie maundola maende Kenya yitu na ndanolo nililikania musiaisa na mwithukisia pia ni thanthini wa presidential strategy secretariat kwa maundu maingi allow ma strategy maende ni umwe involved kana ni umwe wa kumatunga ndini yu ndio ke kulio ne akubwa na Erastus kindu cha mbe no sio tukamanya hii siasa ni inathelile na kindu kie cha azimio cha kila saa mundu wa azimio akulwa anything kuhusu serikali ayasea ithie taene ndini tunetikilile ni tunasindiwe kila mundu ni wese Kenya kwanza ni yeye na asindie na ya form serikali jutwe tanga na isi nduni isu na tuyetikila kuthukuma na serikali la yebo na to move on kindu chambe kuhusu ma ministers ketha nusia isia nesa kinli ma minister alama nyubeto na Erastus niweze ando inge menesi la sia Ruto tawakitie ikalamde bandu ewe kaka na thikitandani akoma ambia isilia odoketi na neneo akesilia masi twakone kaninengania akaandika twa involved mindo selection ino yonde ya ma ministers twa involved na twa chambu yesiendo sia impingi muno inyota uyu to the strategy secretariat yes twa chambu yesiendo mbingi muno na no sio yungatabia musiaisia na mwithukisia na mukamba wonde bala wabika nondo siendo ila ya peni ya behind the curtains mbingi no yemeubika ko yu kibila takicha peni na malonza
ni mheshimiwa Muthama ni wona akisukumie kikwatika ni okamba in fact aneti itatu akasia nundu kimwe ni cha mutu na mena pre-arrangement na nani na president anengo ingile lakini juwethe aju ile baitonyeka nundu napo siasa ni interest na wo kamba ndine Kenya kwanza kula mbinge ko lakini ngai atethia na kiamba atumia o nzia ciake bakwatika na kiu yum ndiuka kwa ma ministers na capability yo uthukumini ituko nondo isu cia no kundika bani isu ni na thanile maya kithitu uthukumini ndao kumanyithio mucia isia yu uthukumi wo kila minister unengetwe kila bandu capable kwika kiu ketha no nethukia cia interview undu mana articulate ya isiembo undu mana iweta wasise mundu tababu na mwamba aikulwe ngewa ya youth na sports uyiwe akwoti nginya Barcelona uyiwe akwoti nginya Asia Academy yoyeta wala Marasia uyiwe ingi asioka ingi weta nginya Messi osiwende yani ni mundu wino tuikano manyi wa kila doketi lo nengetwe yukwo uthukumi wo ndo ile itha kindu chambe we question matambite kwekwa mathukume lakini yukila mwene ndi uku expect yuba andi ni service delivery na isu ni kindu kila president ukutinda ataviti andu ma CS amete ni lazima kila mundu wanengwa kila docket adeliver na bai option ingi option no ku deliver kana ku deliver bai ndungi yes asante nangwa kwaku otwende mundu muinde muno ni kwatha kuokela muno kwatha okela mutaalamu ndiambo dili na ateti uyambo methukicia negenda na kuyoka wilikela bukati uyete woni waku yulo akila ateti methi wa mayumia oneni wo waku ni wiba wa process za Maministanî likilo thukumini ni asia ondu ateti mandama wetatu mandakana siasa ni nadhile na serikali ya William Ruto ilalieko nondu asia katiba kaitu kula ikono wetina wa miaka 5 kuba ikula ingi mpaka 2007 oteo kwikikiondo ulawiti vitu ni katiba tusioke usakuanine lakini to mabu ni asia letu itayu ino cabinet kana serikali musumbe atarajie tu kwithiwa na serikali yake ndio ama yache nye na serikali yako ku katiba nditarajie tekana mundu akatomusia weka ithani tekana mundu akethia waka musumbe akethia wana ndume mutethesi oya na kwi level ile si bata muno kwa cabinet na sasa ambe ni not with a cabinet ya kelezi ni le yende ya PS serikali ndithana ila tuita vacuum kwa kizungu anayana ona kumela kula sia kuniwe na ila Ruto wosie kiapo atweka musumbi ni batu ya serikali ejo no ni ayeta ona na mikutano na alama ebo alama na ibo yes nundu yu ai mayeke hapo na yu cabinet ni muno ya ila tuita policy siasa policy na kisiasa na tu siasa ndini wake kwa hiyo sio level ya mbele ya cabinet na twasi ya cabinet yesu ni asia no utatie quick ya balance unagubwa mazito ama no kiwezi ni me surprise yangu ni asia ila kula sia tagwa andu mo kama kona ndilia makasi nitanganya lakini tuno ni masitwa pengine ando madarajia malika lakini wasia cabinet lina experience ya siasa kila pina kulu ni kana mena experience ya inotita technical katiba kaitu ni kadhani tekana tubetange siasa serikalini kana inotita executive lakini nitoni andu aingi manai ateti wazalist inesu andu aingi ala mebo either mai katika oteti kana imanenda cia kula kana manasa kuwa kwa uba no tatuchokia tina banini lakini yunundu ni masakuwe na malikile yes yuni moto uthukuma namo ni asia yu ila ngitwa to imbalance ni kana ndoketi sionde ningito na singito andu ama sakuiwe mena ya munene na tuisisia ibinda la masakuiwe iliata nundu manasa kuwe binda yumu yes kwina madina maingi muno
na mathina manene ni lama na dikle serikali ni manambisia kwasia kana manedi serikali tena pesa na ni asia kwa lameka ila tuita analysis na lama ati ya uchumi witu yes itu ithe tu ya sia uchumi witu ndo nai museo na serikali ukwati wa ya windi nundu asisio na kau manasi ama manedi ya 3 milioni yana kanani yongo yana manedi mbeza lakini wasisia ila tuita report ya treasury kila mwaka wa dala itu esi dasi ya no mwaka la tuita tu na pesa mbingi tu na bilioni na bilioni ni muno kwa serikali nundu wasisia serikali kila bana na kila kona yes matumizi ma serikali meyo muno kwa malikile binda yomu na malike binda yinanza okay kuno ngina tukulie maundu ama mbise kwika nime kulingana nime ubikia mwene ndi kwa mabadala ina moja nundu ndo nolika serikali ni ambise kwika sindu sia no ngina kwa benzu kizia mwene ndi asiata na asa serikali ndio anaanza kuwe yake ni asla no ndi mundu lawe mashinani kuno ngina tukambisa ikule sindu itukuona na ndo amasa kuwa nimeunena na asla na mwene ndi ebala we nundu ayua sisia policy lama na imana ambia toya fertilizer winenga fertilizer na ndina ni ni azeme mando songyo wako toa sio songyo wa metoki na oyune na ndiye chao kuja zuma kula me mesani nundu yune malikile no nginama bisi kule makulu na MAITU pia na makulu MAITU ni mwene nditu embao mwikata kwa bindaji yes nundu mabatala me bono tu manenia kwa bindaji kwa woni wako kwa cabinet kwa sloti twalite kwetela tumane nundu nitakuona pe sloti imwe tutana ne wandu meno tuwe kanesa na ndisika no kuweto imwe iwa asisi hata health uima wamwe ino ni docket ida na siasa na uito munene muno na ikila bandu na ila mabendekithie wala bendekithie nuko sisia nundu isu yembe siasa no ya mwene ni muito na ura zebda yana corona yazi wanda mana mani uito wa docket tesu na uisizia docket tesu mondololi kilebo ukethia unukusani wakana lakini no ngidaru munengela tambe tumunebi ndo munebi ndatuambe kuona ambaikata pe ngeta yu asizia agriculture ninge yu kwete uchumi witu pio nondo agriculture to asia economy yitu ni agriculture based kana ithie tutengemea uima no imi na mundu loli kile bo asa ni ena background ni na makulio maingi muno ona tutosia mundu ba integrity lakini history yake na masomo make mathito mena makulio kuno kukulia mundu unutona doketino okay na etha nukutona doketino ena ability ya mathina mamwene ndini maona ma uwi alright kwa ube makulio okay maito twalito kula kidogo ndana boko kwa kuna ndio bala be chalo lakini chalo mesha baini banyini yes ndiko imato the misconception ikute kana ukwema kuelewonesa kutembea na nenda oloto kaindo kanini Erastus ila to kwasia technocrat ila to kwasia mundu la wa ile kwa pointiwa ni technocrat ta CS technocrat ti mundu la utena background ya politics technocrat ni mundu ula technically utonya wea usu yuko woitha waendeleva woitha wa mwana siasa woitha wa mudhambi lakini at this time nukwetikila kutethia wiona ndi kwatia wea wa siasa usini we technocrat kindu cha keli ndateka agwemwe ogirothala kindu kingi cha keli nusio tukekulia nikenda mundu abikie kwa point andumena background ya politics tu mete batambi ni to appoint ma technocrat matena background ya politics nuno ni kila kinaende mundu for example ta ulona minister wa interior ayetwa ku question ni senate akalea nundu ni technocrat ndena ndako ni wamwe no mukula ni ene ndi si interest si aende wewe kita udhuku mata professional na nuna baikendo mwemo tabia yichi choki kwa avoid yao ne wate na point ya kunyombela nesa mweshimo
no sio na nene thukesia chairman wa PWD's Lower Eastern bwana Kilonzo na nengi no sio ati nambia na ni woka ayo mubiu kidogo na nengi asia yo mwetu omurangana twegwa kuyosua kuyokubiu na no tuibika saa cia no saa 5 igwatithwa temperature the hiyo now pesi nungwenda kuweta o itatu wambetikilia Erastus. Yes. One ni kana uteti kana siasa sine thela kila kinathele no sakwani na kila kinathele kingi ni ila campaign si thia ndani ya sakwani lakini siasa inathela siasa ona ito kuna bani siasa si thela yes turi kindu chambe yes kindu cha keli katika usakwani wa cabinet mukamba asia ng'ombe isawa na cha mwene serikali ino ni ya Ruto President Ruto na payundu utonya umbia kana waziri wa finance palambeza siyawa akose mundu unayoba na mundu utesi no nginya amanthe onetha mundu ucio anatwa kisululu ekiwe lakini mundu wake loyo beke ndio wa loyalist pape kali loyalist na itwe zaunena ugo wa kweli wa mambo upe ukweli na ugo wize kwithia nditwa asia hii payundu wisa kwithia President Ruto ona kwitha mezile katika appointment committee ya sindu imwe ni betha cha chake akaza na muisi cia andu muisi lakini ngania musianje imuno nundu wa kwithi wa hii ndienda tene anaumasia murkomeni baya niki amutwiki ana mwe mwe hii endoka twike anything else agriculture kana niki no mwenda maleluni wala osisi anduale pena interest nundu duale kula umete ni north eastern na ni mwezi ndukubwana na ni mwezi pala umete koko at the end of the day to CIA as much as we cabinet nasa kuiwe lakini be cha musumbi okay nundu ena interest siebo cha katatu ni kana uyikudio ni yengu ya mwisho yes azimio ndinasia ukwa azimio yobo life and very strong na azimio yetele oisi yengi tu opposite cha uyu na serikali nambia we wimanego ila kumukuwa be na minister wali kabuyani na be minister be PS wali kabuyani na ni masonga yuweza kwithia Raila na Ezekiel Kalonzo amusioka ni mekala ndi masi kwa ete CCA ndi moi wambe mekata mie itatu ithela ukethia ati ene na unyo kwa unyo tuteka kimeketa wa opposition okay because we must oppose this government ndana kana deliver ala be mwene ndana kuma kwa kuna tu deliver kwa mwene ndi kana serikali deliver kwa mwene ndi utundu mundu wi MUINDE uyu anaweta ni kana malikile ivindane yomo ivinda tena ukwati we ni muthokwanu watozi siangalame amekela yulo wewe ona maila ikata kana cabinet ino na serikali ya mheshimiwa Ruto ile ikata nikando sethia maundu taya ukwati no avikiana kwambia kwaila nikando sethia maisha ne mwavikiana kololwanga ikulu yeseo muno na mwene ndi ni kwatia no mbithukezi na nonzia esi na nienda mate kutuba cabinet asu manasa kuiwe meonde ukongelania masabu mo mambesa ila mo ene unewa umwe na 4 billion umwe unge ena 500 million unge na million sianona maketha mena wendi musioni kwa asia hii nye kwanza tabaku ukamba alama nasa kuyemo kamba ni amba ulecha katika kinandukicha kwa cha milioni maana muonza ni amba ulecha milioni 20 andu mama saku mambo onetha me anata alama me ukwenza mambo unewa nikatwa ambeona leading by example nundu rona kwa asia cabinet ni asila nina expect ya mundu wa mukokoteni kano chairman wa kwa wa PWD nundu kulingana kwa niona yo asila otakwa uketha ni wonengiwe ministry ya agenda lakini ubano no asia hii nundu no wikiele sana unengie master mundu na 4 billion asila na ketu ne ya one bottom up yukindu kibendukie baja atwikani up bottom ni kyo kukumo ulokudea yukindu kisani siosa nicho twasia hii azimio twetele malike uyandi nigate mabundisie oisomo ya kuma oppose because ni tweetikile kwitha katika opposition na nibe beba view nundu wakwithwa ni malikile bidani ivyo ni sawa lakini andu tia zui muno matambe utole loka indoka nini wize kwithia ni twamanya hii ni ila unoni President Ruto athinza ndanaenda anza anaenda na ikwasia hii kuja kwitu tukuvyo kwe kundunza kutekuvyo na no twisi ndiye kana na weti kilo no kina cho na ndiye Ethiopia the America the UK the Uganda ba Tanzania yani within onada namba mina you ndiye kana no in this on there within the next 5 years kana baiza etonya already okay na kindu
Kutu na expectation His Excellency Dr. Ruto no tonyeza okie na kiendo ibinda na tia Kenya yoka ona ba makuoni baade tongweti no ne governor Mutula ejo ni naye nake anaisie kana ona itu amba kuungamia development ila ingisio onde na imbesa tetamba kwa CIA kia ono twake mwaka usungi financial year lakini oyu twambe ikuwe andu maitu leu na mbeu. Yes, asante mheshimiwa naende nukita kwa rumondo Kilonzo enezi wewe wene yawa naende nenda ngombo ndio mheshimiwa nika ene mwezi na ora mheshimiwa na binda ka Ruto na enza president no naizi anendete twazita East Africa ulonana kwa indi kutwaisia biashara no ligana Tanzania hata sekana barriers sele kwa mbo betango nika ndo zile utandija no atwa iwenesa mundu Kilonzo ndio kwaku Moses tuovo jalo bumwe yazia baba ina visa wa hasla ndino wa cabinet na me ona kindu me ilo ligonguzuni ile binda teno ne quality lo kwati udhini kiwata ne cabinet you know unaona ta yuba na Erastus ni ambambia na kindu kitu wa point of order kila majority leader ukesi nesa namba ukulia hii we in order embe wa TV na leti ayasia hii nunduma CS alama nasa kuiwe mena millions nange billions maile amba kutila kimanza cha mbesa sio especially alama umete okamba makaete ya akamba we mwene amino tu ya anaibandwa ndu manosa molyo na liwetha we munini na ndane asienye onetha ndina billions ndiangilize yana ekanoze ngilize yana isi akwanye na akwa ni uombando kadhaa ni nengene ndia in order kwika ki yue tusio kulio ni yako niweze yani asia inoka ni muvyo nundu murangai kubyo nake aumete makuweni ndize kama makuweni undu kuthithete yue nenda ukutabia kindu kimwe about cabinet na kila mailite kwika nikenda enendi makakwata mbesa ngusuni nenda ukutabisia ba Erastus kila yuchambi tekwikwa nicho the right thing nesi be tofauti ya kunenga andu first aid na kuita andu tuinalea kwenza lakini nongiza tukambo tofautisha nza no maskine nza ila yekuo yetiwe nimbua kwa miaka 3 lakini huo chanutu ye Kenya kuto amina kwa CIA tuenda umina nza tuimaanisha tuenda ukabiliana na kiangazi kiechambie idhakuo nundu wa kiye nundu wa kwa mbua miaka 3 nikenda yutu sioke kusisia yu undu yuko uchatu uka kuumia na kustabilize economy kana kuungamia economy na ketha ni usia ise yu mikakati ila yambeye kwekiwa ni minister ukwasia ti asla ai nundu mena ambeza sio ukonde ndezi asla ni mundula umandite from zero akemandi aka hustle kinaka kwata uzuni hustler team tia ini necessary le the maskine enda upanga hustler ni mundu la maskine ku mundu la wa mandie wenda hazo agitie wete wainga iye ilinde lakini yuzu tiwe hustler ni mundu wena sio ono la piote na sio ukuma wende na umanda azio ndhe mometa wa hustlers yu kila kiende Kenya oyu kindu chambe tusiaitia hii nikapatu ika subsidize motu na mbesa hizo zo subsidize motu tuose fertilizer tunenge aimi baithela mwaka with Kenya yena leu na nicho kitumio newe president Asia handshake manatu miye miaka 5 kusambaratisha economy ya Kenya miaka 4 sorry lakini ili tuitumia mwaka umwe na obanini wo kuyene ndingi meokulia president vindani ya kampeni aisi ungua mithenya yana imwe maundu mangala mamekale makathea na ino ozioki asia mwaka umwe tupika mwaka umwe asia miaka 2 kuyala meokulia kuli yesu niwesi ketha niwethukiisie deputy president amino liko ukila waasisie asisie kai Kenyans ni mutabie kila tunesi twibayanza twaliku twithiye bani bathei pyo
nitu isini tunamwathite sindu isu na tuyule otimiza lakini yu twithie yu sindu sio mbesa ila cia ikuo cia kuniiwe kwa BBI mbesa ila cia ikuo ni cio ina campaign ya patiwe mubuko muthei sawa na metia mwana o mone moene tia imekita itigwa metia mwana masiai tunenge mwana nundu ki tunamwathite lakini yu kila mindo cha ile ithabo ticho kibo tunenge mwana yu tumande nikenda tuikata to stabilize economy lakini point yakwa ya mwisho bwana Erastus nienda kinyila ndeba nienda okuya hii yu kwa point andu ala uya majority leader ukwita loyalists. That is the right thing to do. Nondu mundu utana ikia bottom up. Juwe mwete oke kuimplement bottom up ata. Nungi no kosa mundu ulo na ikie bottom up. Mundu la uamukulia bottom up nicha ukukuelesia. Nundu niyo kuneya lainiete na yona aka believe in that. Lakini ju mundu ungi unamepinga utamesi juwe uwe mwete oke kuikata na anda mesi. Ndesi cha ndesi ambie bayume batwendete ata. Aya ni mugabo no mundu Moses ngwa kwaku no kunda kibokiba. Mundu mwende no mbetikile oba nini majority leader niona yekango keula kole weta yu ke kwenda kula nondo niwe siasa teminie kukuna so ile ina kulwa nye ni bondini na yu usakwani ni watu mini wako na na yu niwe sini kana tika changanye mwene ndi wa makueni mwene ndi wa kitui na mwene ndi wa masaku la utu CIC ninewa president ata CIC mtu ya mkokoteni mtu wa pikipiki mtu wa mama mboga huyo ndio asila kabisa na hii serikali itakuwa ya maasila na uda hata umeazume ebue ni wibona atesa mboka ni wibona atwa kami ni wibona eka yuko uni tuweke uko ni fuse yandu ne kwa je ko go weta all right mundu yo muinde tuiboju tumane yo cabinet ino ya ile kuikata unique ndo gayo isaithia maundu amokwati ukwati tutwina kila cha ukwati wa Kenya ni watheije muno yani twazi umezoroteka sana ku cabinet ino yikata ekatwe kweta kwa KILONZO wa minila mama yaweza utoja asla no na mama yaweza utoja bottom up lakini kwa tebinda campaign president wa NC maana mabulanitia la bottom up ti kila maweta la wasi la twasisia kwa ila twita analysis ila ita bottom up ni kuikwa ila twita community na yuka lika isione na uinenga andwa mwanya wa kumanda na ukwati wo sindu ni lame menasio yuke that was we ba masako ndola me masako maka empower na wa kisungu twita empowerment ukethia sindu menasio bani tono matethia na sia matethia muimabunde sia undu malite kusine pia kusia ikaneneba ukethia lakini na kwata nindo na kuchongela izio rita bottom up ku isu nemwe na ila tuke kwasia tumanenge mwakomwe nila tukwasia tuikwenda subsidy no nginya tukasisia dunia ni kuende chao nundu Kenya ndiyoka ndurona kwasia ndila ingi na ndila ndui tayu asisia UK America imeonenga ni subsidy asa munota ngali kusia mauta na uitu ya Kenya ni special dina bata wa subsidy tesu ndurona kulika serikalini na tuila tukeweta mheshimiwa Ruto Ruto ana serikalini ndano manza ndano opposition deputy president atu ya serikalini ndini onera tuke kwasia serikali ni natoite andu nai na ndineika andu nesa anai ndini wa serikali isu kwa hiyo ila tukwasia kedha tukiza kwasia serikali ya Uhuru Kenyatta ndia thukuma ene ndinesa pio siela yake libo lakini yuno ndo likile na nema likile serikalini yeti ebinda ya kwiandu tunaithia serikali yindi yeti ebinda ya kwiandu au meani umaneki yene ebinda ndo nyomwe kibila pai mo chumbi ongi mo zumbo la yebo niwe na cabinet la yebo na alama sakuyo kwa hiyo yene ebinda ya thukuma mwene na kumudhukuma na haki na nasi ndona kwambisia ila kupeke zungile kita prioritization na prioritization ni kumanda
kila kiubikia mwene ndi kwebita ni chao umunde tutonombia nindo netha ni musumbi na nditha ndesi kanape andu milioni 4.5 yes matena liku na ndiabizi omea mete na mwako mwe meya mwako mwe makaya chao ukona kuto iwa sisia na nduma TV na ma radio matunone tebise lesi kwale nunoni ona tangasi mayia ukwata kano kethia kani kaendeta na skena pesilikani kundu rutha kuya mundu wetele fertilizer ukona nila muke utu ya twende kwa fertilizer electrical analysis ya economics kana ya uchumi pesi ndule sitha na impact muno kindu chambe for wa mauta with we ukwata kila kona yonde ya uchumi pai sector onemweta kwa rwani ngalama mauta na ndizi yondi kweta unenga ne subsidies ya ngalama ya mauta okay kwa ila tu kwa serikali no inenga ne subsidy tia ti baiki mateka tayu asisia koti ulawe katika litomo wa mauta weyo muno kwa ila tu kwa subsidy ti lazima umye cash utungiando oyumo sumbi akamoka kasi ya koti na koti tu suspend bandu wa mida tatu wona ngalama ya mauta ya theo na mbewa shilingi 300 nundu katika thoa wa mauta ta yulita siwi na imona 78 karibu 500 kwa dhiana ni koti kwa serikali ina uwezo wa kwasia koti twembe kuisuspend kana twembe kuibetanga kwebindajika abandu wa mida tatu nikenda ngalama ya ichoke itina na ngalama ya mnosio kandi UN and the union mkwitha matona kwithwa mena mbesa mundu kethani na shilingi diana kalama ya thani tha nathua o kwanzi yemwe kila kingi ila tuke kwasia subsidy isia sia fertilizer pe risk nene muno tute kumele sia bu nundu tajutu tumatuku mea tumatuku miongo 3 uya isa uga tumatuku miongo 3 mamu ya 10 kuimbua kuwa matuku 15 kwitha mbua yotie matuku 20 ulo ila tu kwa zengewa ya subsidy no ya fertilizer ni risk nene muno nundu kwa lea kuwa kuikwata kila kingi ikulilenge ila tu kwa fertilizer all this living liter na maana 5 tuitarajia mwene ndu ya aslo ya ena imbesa ya kuwa fertilizer na eda tena fertilizer ya miwata ne kulilenge nene bu mundu lo kuna fertilizer no ni mundu lo imaheka 500 yana hani mundu lo akakwata iwa sia ko kwitu kamba ndola memenda menene mena tikwa mheshimiwa to kwimenda menena kitui na wasia kumona mtu ya fertilizer ndo kuno ukona yumo la mama masako pa kaeka bani ni eke mani ando ingi meka kwota nusu na eke maka ile tuba kwitu keimana ko ila tu kwa situma nenge subsidy ando ani meobikiwa ni fertilizer ko uno ngizama ke kulia tasirikali o yuto enda tuyikata kuno ngizama mbeka masabu mambe kumanga kwati kundu ukubikia mwenende ukwaila yes kindu cha keli no ngizama kela tuita empowerment na empowerment no ngizama mande sindu ila yu kwata mwenende nila mheshimiwa kwasia ando ati aslas ni aseno ngina tukaelewa tukasiyogetina bayini ando aingi matu yemea thukumba serikali ando matu yemea thukumba serikali ando aingi alama umienza na nini pio yes umweka na eli kui eda munai muthukumia serikali na wina bilioni hauta wina milioni yana niese kwa ene ndino kitha matana lewa kitu ita net worth kitu ita net worth ni chao ila mundu kwazi ena net worth ya milioni 820 ndio mini nisio inasio nundo iloko izo yu ayoko utale net worth ya milioni 820 emini nuite akasome desiana akeki ngua akai holiday na loan sionde nuipita ku net worth ni le utial no utial ni material naze material ni material kui kitu kitu mali yake yonde net pay musala you know you mean you ni wabetanga makwani maku okay, na kwani kila wina ngalama uende na kuya klacha atira ni cha kwa be makuli maito yes tuikwasia mundu no dhui ni makosa bai makosa lakini na serikali ni tutaithia muno ikatuya kedha na asia net tu wakwa ni bilioni ile ukatuonia uiba koti ata
mundu musumi no kwenda ngawa ya kuiba court mundu no pia wina mbeza siano na aduina receipt ya court okay ukethani no kwati mundu na court asante nitwanena muno enende na muni manenete na ningwenda tu wase wome asiata kumo ndo musese nende no kilungu cha ikombia siasa Mutongo TV na Mutongo FM lilikana kilungu kiki thia wa imwe kwa imwe va Mutongo TV na Mutongo FM na ndeni wa mitandao ya mikumu kanile Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV, Stock FM official ku tu live ndeni wa Facebook na ndeni wa YouTube na page ni akwani Rastas Kithuku anzomo enda o like page na we follow twat yani go and then wa Twitter @Mutongo TV ke @Rastas Kithuku na indi hashtag ni Ikumbi Siasa ende na ku tweet ngosisi maotomani menyu ndeni wa Twitter ndeni wa Facebook ndeni wa ilite tukenda MUITANO na ngosa simu kuone enda kwambia na Facebook ni YouTube ni kwa ilite tukenda MUITANO Twitter na ndiwaza simu kwambi tukikuwa mbio kuna simu yu niona namba za simu mwikiwa vaki nesa wako na simu thesi wase wa TV kana radio tuambie na murugirwa Samson Musyoka ngale kwa Facebook ya Erastus ndio na serikali ya Ruto yena visa wa hustlers nondo onde ni adhuime na mali ya mamilioni maingi ona veo na umwe unaisi na mali ya mabilioni uzetwa Samson Musyoka nake mundu nuitwa Muthoka Muya said there is no capable leaders representing Akamba people in Kenya Kwanza government. The UDA leaders are so weak to beat. How will a foreign affairs docket in and tourism help Ukambani? Mudhama and group has failed completely. If they could have fought for water, ministry, roads, defense, health, we would have been in a better place. Is Kamba. The two positions have nothing to directly help Kamba. So UDA leaders in Ukampani are failures. They didn't fight for the most profitable positions. And lastly, we were to benefit with a combined 1,500 kilometer roads in Azimio government. The UDA leaders messed us. Where? Sino tumani mwazamu no agezongwa mono kito Muthoka Muya. Nitungerete ne kiwa actually kuli Yesu ya ondo atongo yala mevo mianela yevo nenganetwe ondo matonyo metumia kwete maendeleo kambani na ndizi no lowete kana ndini wa cabinet vai mwana monini mwana ndini wa cabinet minister ni minister ko ne to manai ondo kiutonya ku nene akuna na indi Ruto ndio ongelela bu no naisikana minister ya ni ma Kenya yonde meboko ma Kenya ndio wagibu with wa malelo Kenya yonde aya musuma wakavingo ni asia tunta tikajiado ngethese cha MUMO usuye tumangethi nake mundu kwitwa Dishon Motuse yuva mwitu nde ngole technocrat ni chau mwitu meke kamba technocrat okay nake baba mundu kwitwa Augustine Kavivia mbengala kwa Stone Nathi kajiado azia endine kabisa na ni wa Mukevia patupatia asia Ruto alikuwa anawachezea wanabodaboda na mama mboga akiwaahidi watakuwa watu wa kwanza kwa serikali yake, but now hakuna minister mmoja wa alitoka kwa hao hustlers na kuna watu wengi wako na madegree kwa mweme kuona atoyesima bodaboda kwa mato bodaboda na mena kisomo meki kwa sawia kwa hiyo mama kuona maana ile kwetha manosi mondwe kilonzo tu wakwako katomboza mazawa motomani kwa hiyo una watu nene ni Kansela Mbuva Sami say ministers wa Ruto watafanya kazi ni one of the best cabinet wafanye kazi kwa bidii tutapata ushindi kwa maendeleo na ke Joyce Moli ende na kusia hisia asanti tuke kwa mundu wetu wa Patrick Mzungu Kivelenge kedia MC wa Tulimani munona yumya abozi mao Ruto aende na kwevanga wewe bobya naye bege lungu ba Mutongo FM tuketa abobya naye era satabya Moses musumbi Ruto nunu kengana kwa se mutu nambatie kwa miaka ina na nitwese unambatie kuma mwai wa katatu mwaka uyu wa 2022 enda motumani manini bani kenda biseithia ni nathinga leko ya YouTube motumani bani maingi muno kuona ne moso mawaku tafadhali no ndeke tuke kwa Sami Nzuki in Christ andu meenda maelewe ata nikana maelewe who is hustler. It's a person who has worked around the clock to make ends meet. Si mtu aliamuka akapata pesa inamngojea already. Usiwe try kuelezea the meaning of hustler. Haya
tuned from Mombasa, Erastus and Asu Makwito Aslas or Asu Makwito Aslas mena billions na kwa nesilingi maana ele na yu meyet Aslas. How now? Wait, son David. Okay. Gendo ke Aslas ne wana ke reto ne na muvyo ba ngale ko ne no ya Facebook kwe mundu kwasi ai etwa Tobias Mudhui bwana rasa stavi atongwe asu meonenia subsidies isu maonenia. Tell them that you can't cure diarrhea by blocking the kama bawa masiendo meisovya nomo. Okay, osia kwa tambo mutatala wa serikali mwana usu ukwetwa Kilonzo ni analyst musio muno mwe kwa komana ngamo ya chai Festus Chuli we wa chai ya Josam Kioko ini somo moto mani atano ma Facebook ni YouTube ni kenda no sesimu kwa ndo masimu iki credit amwezi ba Saa TV. Kenya Kwanza is shifting bridges. We were to reduce prices in major commodities in 100 days, but now it has extended to 1 year. The price of fuel went up and has pushed life to be very expensive. Why did Ruto subject Kenyans to an expense of by elections in 4 elections? Ozie Asia Kipchumba Moro comment kuya Elgeyo Marakwet kula nesi okona nikakona matuku atano by the way wambe Kandara Garissa ku bebe go kuchona kuno no kuzo isi mbesa ngaleko niyengi na Kenya yachende na mbesa aya ende no mina moto mani ngaleko neno ana asize ne kuyetu manenga nda yamuno ni moma tumetutu ikalabano ikumbini Kennedy Charlie Livondo mwene asianda bise mwana osu wina miwani akinye mauta manini kwa UDA vai sura ya asla atukuona mwana boda na akina mama mboga uzeto wa Kennedy nanu gaba YouTube na kwa YouTube ni Mutongo TV /FM official Mutongo TV /FM official esuniyo YouTube itu na edwandu esa kusubscribe ni kutina kaka tune kethi aba na nimana by the way ba imbesa we bidasiwa wafikena kusubscribe nina bikabo yakanambi bayolo nambi na mundu kwasi ai Sara Kilonzo Erastus ngelesi aini asu na wingelesi ya bro wa mine Moses Kilonzo bumba analysis osu akunire siendo nesa eka ni mwite FM Junior ambe utina wagethwa muno we ukunire siendo nesa na ene buba no wagethwa sizi aguno sezi muno by the afani muno yakumbe ndati ya mundu we Sara sister wa bumba Alfred Masai Erastus kedia aishimiwa asu onde na uitevya honorable MUMO kana nja nditongwe ya sia ingi ndiye siwenda kuanzia hata aya mzee akona macho nne ako sawa yakakoranda ile mbaya sana we ozini Victor Mboyo Mosiligidio ni akakuya wambo tina tuge kwa mundu kwati ukitwa Paul Mutua we mwe be blessed ndizi we asia wo asanti ni kwate no mwe wituba twewa mwe wituba tekana ne mwe ni ndi onde nese tuyoy tuge kwa mundu kwasia hii ndi YouTube yambiwa mbivu hata ni yokane sayu antu kinzi yasengelese atongo asu na uitwete ya FM ni waite mbono let's give us government time all will be well ni antu kinzi kuma kuya kwa manzo kadhamboni. Okay, by the way namba kulwa chambe FM no kukwata na wachumwetu wanyakwitha nake naindi ima kwa sababu nongolwa kumanyithi mashambiki mayo kuombea siasa ni kana kuombea siasa kwa jumla ye na cheba ni kutiwa ni nyinya wa mheshimiwa Daniel Kitonga wa Manzo mwandu Mary kana Miriam Monini Manzo ula tiwe ni thayo kwimutanyani wa iso ende no kwata witi hospitali no mwe ilovi anena thina wa ngo enda miaka miongo monza na thanda tukunyinya wa senator wa county ya Makueni mheshimiwa Manzo unatiwe ni thayo na ende twende na kuvoya musi usu na kumakia kisia kwa mbathiko mavangwa ngwetha ndimotabya tekumbia siasa ni twende kuwakilisha kwa ningwetha ndimunenga details mabithiko mavikia na kuvango kwa pole muno
mheshimiwa manzo no tunenie ambia mibango no iendeye na ambia no ke kumbini ni mukethie na ndimumanyithia kimanyithia kiu. Aya twende. Eric Musimi asa atusaidiki na serikali ya UDA yuko na a lot of excuses. Ozia ziamwa mayo tedaka. Sasa Kilonzo na Tumani kwa brother wake. Tavya bro Moses anywe kiwo na eyola miyaki. Kazi za kuona wena miyaki mwana. Erastus Ruto bongi nya 2032 so ndavise ando asuma wiper. Meke. Aya nende no kuminukile Motumani YouTube naona mukite kuka. Asanti ni muvyano ndo wa support kana kutuko atambao. Pole sia kwa musiwa Senator Manzo ni muvyamo no Andrew Kinsey. Ngedesie majority leader cha MUMO sisi tuko imara opposition 100%. Osu etawa Pato Mutunga by the way ambio kuna simu no kitawasa simu kinugecha hasila na gerete na ba mundu kwazi ati Mundavadi utumanyozi wa aliwendi Mundavadi na billions no hasla. Okay muinde mbona sawa usieto wa kase Sam KE na kase MCA Tulimani aye kana no tumaniwa kuna me edit aye ezundi zo makiseveni. Aya nenga ne polisi kwa manzo asanti na ende alamu ende no tuma ngedisi wakia kicho kwa manzo asanti na ende wa muthia endo so utumani umone kenda no sesimo actually Augustine Kavivia va kila kiende no promises after promises na kethia mayani sia mawatho mo kwimwenendi mevange kila kimena kina menetu uhuru kiitha ki directed kwa na ki multiply by 2 twisawa ko Tony ngale osea kajiado na ende be umwe wa muthia kabisa ine kwa ndani wa sesimu etwa Muva Loko David ni katajiri bodaboda chama ni Kitui County naomba Ruto aweke minister wa bodaboda la sivyo nitafanya maandamano mpaka State House. We aya we bodaboda meandama nengo minister nembo mama boga mewaze meanda minister chalo muno gwete kala kyo pio yana kwa yana aya teose simwende kanini mayebo director kanini nengazimu siano ndo nabo Ruto gave Kamba People's Ministry according to the contribution of our votes. We are fully rewarded. Frederick Coley niende nosoma messages ni adela simu. Muinde mbona sawa kabisa. Oseto akase sana. Osino ule tumitengale kwa yagu ya YouTube. Hello Mutongo. Tuwasa simu hiyo. Hello. Ni nena nao. Ni masakukuma Kangundo. Yes, Kangundo. Ikumbi yende neza. Asante. Serikali ya Ruto ni kudukuma tinde na wikwati. Tinde na wikwatio. Tinde ya wikwati mwene. Ni muvea muno. Aya. Tinde na wikwatio. Hello Mutongo. Hello. Hello Togo. Ino ngokwewe nena. Habari ya wewe? Njema na yako ongeza sauti. Mimi niko salama, niko Roiro mimi niko salama. Nasalimia viongozi hapo. Wamesalimika? Sasa huku Roiro Kiambu, mimi naitwa Ndegwa. Na tuko salama, tunataka tu tuone hao viongozi vile watakuwa. Okay. Na wacha tuwape muda tu, lakini kuna mambo inastahili ifanywe kwa haraka kama vile jai imeumiza watu. Na tuangalie vile watu watakuwa kazi wote, lakini wacha tuwape muda tu kidogo. Yes. Nadhani tutajaribu kuona kama wana kazi inaanza kuwalemea ama namna gani, lakini kwanza wacha wafanye kazi. Tungoje wafanye kazi Ndio. Shukran sana. Asante. Haya, huyo ni shabiki wetu. Anakuanga sikiangi anasikia Kikamba lakini hajui kuongea. Hello Mutongo. Hadi dada. Neza tu iwe. Ndongere ya Togo yesu. Ni magere ka. Ni mazalamu lazima kumagita hivi. Kuja kwa hivi bahati. Eba release uma de do wa MAITU de itanda ma kuma kwa nini wa kuma kwa nani na yake kumja mona.
abalai sisi teja mundu ivana kwa kuina kwa taeka ele usiwe kikabui ukatu teja hadi hivi kuipi ona tina ndio tukikia kweli. Okay. Ule hapa ni hali. Asante. Aya, kwa meme kuona fertilizer huyo materia. Tuoze simu ingi ya kana yu. Hello Mutongo. No azemba nienda simu itano peke yake kupatie ile. Hello Mutongo. Hello. Ni nena nao? Nena mudi muli kuma citizen. Yule. Serikali no ya mungu Ruto hii. Hello. Ningo kwiwendea. Ili ondo aona mungu umeimamba kibeti. Nibo withe amu mungu mwingine anataka mwezo. Ndio kwambia kuna ugu imela. Kwa hiyo inaweza ni tamu. Kwa hiyo kompyuta zake ni ndio kitu kwa kuona. Kwa hiyo ni tuambie hizo na kwa kompyuta za ni wazemba lakini ni wavijo tomani wake yaze no mawadho promise after promise wanga agasti ni kavevi niona baandegete promise after promise simu ya muthie ya katana nikenda twende. Hello Mutongoi. Hello ndio nena wako na simu nena tafadhali. Hello Mutongoi. Ni nena nao nena na njoni mulambi kikuma bandu beta wa kaiti koye makuweni. Kaiti makuweni. Karibu. Jeno jambe ndio ndo mbonenge naanza pole. Hello? Ni tukwiwendea. Ndio ndo nenge naanza pole. Yes. Na akila kinyongeza ya pambo yazime kwa studio. Mageza kama. Kama na kwa jati. Hello? Mende ngukwiwa. Kila mwana na kwa jani. Dumwe ta Ruto ne mundu akwadana. Mundu ajao. Hiki kama mundu na kana MAITU ameona ngone wizi MAITU amekaje kuona hiyo ni kanisa bambi ndio pete na kama kama. Ndio jila kama kwa simu wa bemwa ni ngale na ndamya gele maambi ya kana wajenga kubwa kwa hiyo watu ambie campaign. Joni mlaambi kumaka hivi. Asante. Tunga mlesimu kwa nini kwanda yatwambe ngabela simu ngale kwa nesu nitwosyo kakwingi ende moto manini maingi muno nikwiye watu moto manini ngotata na bina wese hivi nena molanga na nena soma ndini wa page ya Mutongo TV na soma YouTube na ndini wa page ya kwa Methoki Erastus Kithuku wa Nzomo Facebook na kwa follow na we like page aniona ndo inge maende na kosesi ya kuombea siasa mlango kubwa niko ndani mwanosu wa Azimio akonete sindo nesa uziweto afeika kitwi na ke mundu kitwa karo kinyila ya setavya mheshimiwa usu wa Azimio aikane na siasa mbinge sia kubwa serikali nundu vaisua wona serikali iyeka nesa na ene ndimeenda maendeleo alafu macho nne akonete sindo nesa view mezia kuonezi yetu ingi kitwi miambani tuko locked kabisa alafu nagotea mashabiki wote okay asante sana mundu Kingsley Mwaneki tuke kwa mundu nwetwa Asia Matungulu North Ward chanza betu tuned monoke ya tongo ya Peter Muna asante sana alamu endeni wa yakombea siasa wa mudhia mwanosu Azimio akoneta sindo nesa vyo tuned ni over Ruiro uzietwa Joseph Mbithi na ide motobani ni maingi kuuke dhani na ndina soma waku lekie sabale wakele tina amino motobani nonguka ni some yingi wakunotonyo vikwa ni mwewe nendi naende chalo mumo kana mbyokola kwa chalo mumo kilonzo inyo kiwo ngoka kwake ni sa at least no your sister no watch it no wezela kwa tukunde kiwo no kutumanika nine education mwene ndi na actually Ikumbi nini ndianga wabo muno na ni matungi ambu ya muno ene ndiala metho amatusia isi metho ame objective muno na ni metho ama itravya ugo kulingana na ndu mekuona kindu kila ngwenda twetikilane ni kana oisoye the deputy president Rigathi Gachagua anaisio no muthindaisa kuamini kana niwe David president ona akaota kwa mundu taisa kuamini kana niwe deputy president chance chake cha uperform kidwa kindi muno kindu kila kingi nyeke kanini no nie katika cabinet salaries 24 keka ini nonie umwe wa boda boda na ugo kwa tulimani pia mwe na degree
right pema mamboga mebu no utamboka nundu wa kwithwa mawe aimaie keka ini nonie mundu mo sukuma mukokoteni ndiona ajewa niwe minister wa interior kana ni minister wa kindu fulani titha tise kana kusema ukweli ila promise president wa weta ya serikali kadha ya asla nditha yagu kindu kila kingi nduka yake ngo ni mundu duniani kana ministries ya nene kana minister wa gender no yana na minister wa finance kenga ndunge utanamba kwendea panini nongelelo kindu bu alame kwasia kana ni mea nene meaze in this way ministers onde twase that we minister wake una kwa ni minister wa utalii kwangelekanyo twithoko memwe nitwane nondu no ngonenie ukaetike ukwakwa ketha kuyikewu mea nene nondu meta wa ministers onde onde meta wa ministers niwezi ila wega tutikudwe kulo tizoma class ya ngaibaile ni meane ne utonyini na ena chauna shino cia muthemba ucio ni kula mwezi lakini tuoka babe katika cabinet secretaries peke ndukitwa allocation of resources for example ni kwatia mutaalamu ituba analyst ni wasia pe department imwe ngito huila ingi for example ndutonya kwasia papa nengiwe waziri Malonza anenge I think ngutungia ambunge alamonie Malonza anayanalewa atungiwe ni no sio tourism no sio lakini wada uzi allocation ya tourism vis-a-vis water kinando ni tofauti na ila wonie loyalist weta wa Murkomen aine walelu ndo ni basic kinando kila kiza ukacha lelu baaye na yakangutabie pano beza kuendea Masinga ekana asia ni Masinga otiende iwe mwene ndia promise after promise after yani party after party nundu wa kwithi wa you tuna expect ya within mithenya yana tuone sindu ciambia unena na bendo kitwa executive order niwe wa ibinda imwe muyati ungama akacia ni nanengane executive order kinakikwe na kithithi wa uniosu nitwisi katika alama ekite economist nimesika na besi tusiita wa ile cia kwenda ku stabilize osiende in economy nuwe kaasi sike sort lakini ni utabia kwende ondu kwende promise yusu president unengani after 1 year na tibo yanga imbua yue nikane promise isio kebenduke otherwise kwende na kwithondu kwende ni ngona mu Kenya atiende na kwitha na wakati mgumu sana okay unye mboya yakwa ni kana tiyobi kabi ukuli na ibi timasi yaiti na kuya ibinda yukite ibuthu presidential candidate wakwa Raila Amolo Odinga na Madam Martha Karua na Kalonzo ila meza utu ya yuba tiundu tunesileti kwa itiko mena yuru paka indi tinena niendi bethiata niguo kamanya dunio ndwendete ya Kenya unene akio Raila nona isekana expect bombshell ibinda mituki ukite tweta na itoka tunene akio cha Raila bombshell zito manane yeba na nikena numale kwa kuyu nondo no waweta yulo positions kila ukamba tuna watie awase kana siane ne you tuzise you foreign affairs na mheshimiwa former governor wa Masako Daktari Alfred Mutua na twina mheshimiwa Penina Malonza ulawe ndeni wa docket ya utalii ndeni wa docket ino na mendeni wa cabinet wona mailo tume hata kubicha maendeleo vao kamba nondo position ni position kana mwana serikali ni mwana na nongiryoge saithia ni mathuya andu mo meikata wona maile ikata nikenda wisithia andu mo kamba ni matene kana serikali ya Kenya kwanza niwezile nayo ba ibinda ite ya samuno rastas na ni kwatia na ulirikana nene nawetie kindu kiu cha mukamba no nakuniwe singa na mukamba no na short change iwe nundu keka his excellency president Ruto no nenda gutethia mukamba na niweze kindu kilake kyo kamba kiatie na ni kiu keka nitinonie waziri Mutua anengetwe kiwute manya seriously speaking Ruto president na wendi wa gutethia mukamba na kiu lakini nundu Mutua ai presidential candidate na oka alecha you are wa foreign affairs ni akutembea kuyanza wetete na wayate sindu ndweta ila wa kulia wanena na wazo wege mja diplomatic nunewie ndiasia you governor Mutua with due respect ana nengiwe we usu ndo akwithwa para na uliza ndeke muno na para na utembea na kwa position isu ndi kuona iteria mukamba muno as much as nini umutethia nundu athio kuya ayate sindu nathani wane wasindu cia kiwu siuka kuandolewa ni minister wa water ayate sindu cia agriculture siuka kuandolewa ni minister wa agriculture kuni ongwasia neno na nengiwe waziri Malonza
kusema ukweli tourism kwa CIA angalau yani yani kabanusu mukate kwa mukate muhimu yani ili mukamba anengiwe nusu mukate na chairman wa UDA wa Johnston Nduya muthamba kiye kiamba yundi muntu kwasia yubane no nie makoma no monthi o maboya na masia twende nesata tushort change itwe ni uti kwasia kiamba ya serikali ni no mwene kivila wa chama na kitongo na kende waise mutho mwenda kekala bandu bamwe na gavana mutua kana yu foreign affairs maike kala bandu bamwe yuko uona kaniona nenga anaisi niona notona kitu notona ndau newa na asia bandu benga ndi kala maisha cabinet na is on record ni waise kana mateza ikala bandu bamwe na mutua nundu wa kila KKK cha mukamba okay na nitwende na ukiboya muno ndikana kintu chukipete na ningwende ni Archbishop Ndambuki nundu Archbishop Ndambuki interest yake na mabishop yalangi mukamba maende na ukwatanya imbai nikana tumane akasumba kaka kutwika ithi tukageta kusamithwa sawa pe musia hizo mwana na asia tunanengiwe kulingana undu tunayatie matunda undu tunakwa na uona kwa na asia na keke undu yukindu kila uona mamiti za mana anengiwe politicians on the kana 2027 kila mundu alike kwake ama nuve aete asante kura ni muvya buno wakana muno kukiwe chagu mundu Kilonzo ni kwaku nisio na maundu mengi maoneni ya yulu wake huu na ndio likanyakana na ndilikanya Musesia mheshimiwa Rigathi Gachagua matuko yetu harigiji ba yake tui ni wajuma mbetu teko yonge yake tui ni waizi kana manesa okosana na mheshimiwa Ruto nundu wa mheshimiwa Ruto kwenda kunenga mbaya mukamba miana mbingange na moma ya mukwata mbau na yu twevo miana nino akamba makwati nundu makwati na mende ni wa serikali uona mailo kwikata yu mheshimiwa jalo mumo yasia kwangeleka nyo foreign affairs ni onaete siendo si salame beane na sizo tukaneze abikia mukamba si faidi mukamba direct uona ninziazi wa maminister amebo mailo kwati yani analangi kwete maendeleo kamba kedha ni malelo mheshimiwa Mutua anene na mheshimiwa Kipchumba Murkomen lelo aba note mwe kewo the same uona vya kwata mundu bumba kindu chambe bwana Erastus ni wezi ni cha ukitumie ni bindia muno yani ukethe ona yo mundu wa tata wa bindia mana na dieti ya mwana nundu nesa ithi ani na uya munene pyo wa usome vyandu yu kwanza yu ketha ve Ikumbi na aitha na uya munene pyo no lakini yu nundu na kwanga ino undetha cia ngeyumia ta ndembo ni someria kamba yu ni nambi ya uya yu kindu chambe Erastus ni uya andu mo kamba tei ila ndongo iyo kamba isakuitwe nandu iyo kileka asia hii hasla ni mundula wina mukokoteni eweka kuhusu wa mukokoteni akesa uwakamota akaende akasio kaka uangali akaumabua akaua matatu yake akoka akambata akangolopa yu ni waya utambulika to ile utambua alawa atiye na yuzu tiye kana nake na yu isu ne yoga strategy ya Azimio ekango tabia yu Azimio makuna siasa sia incitement ku incite andu nundu ila president William Ruto ukungama akaelesio undu waenda sukulu na maumathei undu wesilile ucha akaelesia ona ithe wa Uhuru president TV ni na yasia umundi uninyo ni ilikibila kimwe na kana ka mundu la nona TV ni yu ayosuti yasla ainundu yu ilebo ni yu ba ya waumie kwa uyu tutile yu tu asebawe yu Azimio ye kana siu lakini yu eka ni wajeni wile seki kiwino amina yu yu eka yu nuke ni react kila mwene ndi waweta na ende yu ndioka yu issue ne la wangulia yes ve mwene ndi wako na simu na asia akamba ni mana enjoyiwe ndisi simu ka SMS ekango tabiye kindu Erastus kila mundu na ulote sini wengwendo tabia na majority leader ni wisiki kitai kunundu ni wisi andu alo kunena na mwa ingi mayesi lakini junonga inote thisia neba ne matakie budget tie levinda ya sole alwa cabinet ini budget appropriations sieka wani kila ministry
Sawa. Alafu si yetu mbunge. Ambunge maisisi kedha ni ministry ya malelo. Ona mbunge ni mapropose ye kwa kuilelo muna wa ile yako kwa kuilelo muna wa ile yako. Then ya ma satisfy ki ambunge on the mamino CCS. You do more comment. Na ambunge in fact more comment oka kukita ku implement yukela wanewa. Mamina obete vya yue budget ya mina kwesela mbunge kwando alama sakweto nando ni weju ya mina obete vya yumbeza ya mina ikiwa minister uenda utuku bai minister bai cabinet secretary yote udhukuma kila wokwenda ayaka make ya decision na akili yake nundu nye yuninye murkomen na numete Rift Valley ko uyu malelo onde ne ko ne Rift Valley na matsako ndika iki alelo hakuna baikendo taju na majority leader ni wese chu lakini juu ndatabia kamba unundu endo kuno ila siendo zima azimio makuna achanganya ameta amazinga yucho cho kwetie ba lakini na kanga ino tethise na gwa june ba yutoke ju you kila Rigathi Gachagua unawetie na kila mukamba onengi we nondo kitonya hotelia yes ekango tabia kindo Erastus we kindo kitawa national outlook ukethia hii visa one yo mukamba position ni bando baya yulo jona tutambito sisi aneze nundu bembai ikosie lakini jube position ni na kamba buna tiemwe ni ile isu yamba ukilia athi ya mukamba nginya yuke wango chu ambo bituka jumba ila inge athi ya mukamba Ruto nu ambio myukilia akamba mamulete majority leader atembete ite akamba Ruto ni muthuku muikamukuni na mamwethukiesya Ruto kiuombote asia onthe ni makwa okilia athi ya mukamba kindu cha keli niende ukutabia undu mukamba ukubenefit kezona tanumie kulioni benefit ya keli ya mukamba mindo endini wa ministry mamina kwikala ndini wa cabinet ve musango wa mukamba ba ve mundu umete ukambani wita wapenina malonza wisi madhina ma ukamba ma malelo Kipchumba Murkomen mindo minister wa malelo utesi kwa penina malonza musango ulo kumya bu either ainene na ona Kipchumba Murkomen enda uconsult mundu yote kuhusu anything ukambani ena mundu wa uconsult kumu ukambani muwakilishe ndini wa mindo cabinet kindu cha katatu mukamba ukubenefit na kini cho important ekangu tabia kindo Erastus niwe ne bandu bambi ya inuka kibebelo utu bandu bambi ya inuka kibebelo utu yuethia mundu amina ulika bandu tasilikali ni agwa buko niweka maendeleo buko ni waandika ngandu kadhaa buko niweka na nicho ukuona in fact ona governor wa Vinya wa Ndeti ula ni rafiki wako monene muno ambisi kuma ni kana kanini kiti nibo aweta nesa na kanywa wake asia wenu ukukulia Kalonzo mathukume na William Ruto nundu ni wisi Wavinya Ndeti bekindu wizi onetha nyene kwa wiper tuamina kuna zindu hizi ya resistance na kwaza cia be bombshell ukite be bombshell ya galelo be bombshell ni kutumine atho ake shadow cabinet shadow cabinet ni wisi ekangutabia kindu na maize moze ya shadow cabinet nyene ndai sindu ila yuteria mwenendi wekia shadow cabinet wiki shadow cabinet secretary wa malelo in case lelo wa mwose ubokamba nuko kekio lelo ukamba ini sindu itena musingi sindu itatethia mundu na ondeto alafu yu mayipupe ya ju andu mazimio mazoka yutu memeni mayambi ya atia masinga mayu mainena ndeto itatethia lakini yu wesa uscrutinize kana wesa sisi ya kendeni uyende ya papa ikindu kitethia yu ekangu tabia umala ekanu umala ta FM yu kindu cha mbengo endo tabia mukamba uonde palawe silikali wa William Ruto kana silikali wa UDA kindu cha mbe kuma Ruto apishongi nyao yu vaina thela miei 3 nyewa kuma ma minister maapishwa vaina thela si umaile chuma ndikithelo ni ndikithelile ni asesi vaina thela si umaile nanye Erastus ni kuyai ni ndini wa
presidential secretariat ila yeka strategies ko at least nina first hand information ya strategies ila siende eka ngotabye niwe na last week ene wiki with lile ujutu enago ni utabienda ukupitha Erastus ni tukite na munini wa musumbe wa ukamba katatu incognito yani ila atokite na nini ukethia ni tuoko huo tandu na paimu na ni utabia by the way akamba mayesi andu ona andikie ingi mama uvo mayesi andu munini wa musumbe ni ukite katatu ukamba otubindetie tutukokona ake tukatembea masako ni ukite kitwini ukite na imwe ya mwezo tunaibithete ututukite tusizete hali anza nini nikenda tumanye kana andu ala maandikito ni serikali nimeutethia wia na fair enough uona kiukizikika akangotabia uona kiukizikika na Erastus inaenda umalabia nikonzi yungu iki anumalite uona kiukizikika yemaanisha ino ni serikali dedicated ti kukita kuikalande vaye ulujithukisi ila wewe wa bottom up yenda kuka kusisia tuyambia kuma baambi ila tukwasia itu unenga ni hustler fund ukamba memihitaji kiwango kianata kila maminister ututa janicha wo kaidhi tuthitukeone and that is the spirit of bottom up. Yes. Mundu Dakitali Muinde webau tuinene yulwa imyana yebo nondo yebo na already ye serikalini na ni akamba ni mali ya elie mianela yebo ematethi nawethukize kyalo MUMO aiweta yulwa mianezu nawethukize mundu eto abumba by the way ainene akiu naku muzango waku yulwa akiu uyona mianeno yetethia mukambari ni asia tuyange wa ibela kwamba inundu siasa situ ni nthuku historically ketha siasa situ ni nzeo ona roetha tuikulia no tunengiwe kibela kiba nundu uthukumi wa serikali no uthukumi wa kila mundu twibabe mundu imandera twibabe mundu ikwale ketha watuika minister uthukuma andu asu on the pew yes lakini tutona kwejumia katika nthi yitu tukasia kuili na kuili nundu isu on the yitu ibila hii tunengiwe sia ministry tunengiwe ministry ya tourism na foreign affairs yes tourism ni kwete sector bingi ni asialame katika biashara ya hospitality ni mesichu kotisia hospitality ni bingi muno na ni umeasia kana tuita investors kana ndola mekite mbesa katika sector esu kana katika ilembeta hiyo uchumi witu ila tu kwasia kibila kini tunengiwe kwa wani wakwa na kwa mwene nthi kibila kiki tethia minister muzala wiko wake nye yuta ni baani mundu wa boda boda nienda chao nienda withia ni no kwata aki yakwa nakakwata kila kitu na kuya na kutethia andu mako kwa uketha serikali no ndi kwika maundu mebikia mwene nthi kitha kikio kinene nundu twaicie mosie serikali yebinda yomu na andu mena umu nundu munene na mukamba asia chuma kikona wakike biu yebo ona kaudu asia mwe yumene munini asumbe ainge alameza ita kizungu meta ama consequence mone ka kuma mwambioni nondo mwana kasui kala kaume ukona kuma keka nini kunda idha ndio kutinda utuite unekie nonekie Ruto athie aslas no kumatethia na aslas meenda utethio na ondu mugu wa mheshimiwa yasia na Kilonzo ni wisi twinando aingi mamuika qualified kana meno tuwe kana kwati na no mani munene lakini maina mawia ando ama ikwenda kumanya minister kunengi wiba kukiwata umeenda wia ngona kwa uketha ando ama serikali ni mayunenga ando awia no baluku munene na imetha mambizi kutonia me na mubango muna wako bikia mwene nthi na naisie ila tu kwatha nongi ila tukaenda ila tuta priority kana patola munene kwewinda thi ni wiba yes na ni mutu ngo itina banini ni asia ibinda ya unenga ne molio undu kunenga na liu ni abitukie Kenya
sisi ila program ya social protection mundu yubo program isi social protection mo kema sia ila tunengandu twasi twamakuya mutu twamakuya mbemba twamakuya mboso kiuni kindu kuma sila ita dignity kieta aibu kwa loko mposa na icho kuona serikali itue iendeze sisikile vetie itue iendeze kitu ta cash transfers sianza anu makoka makandi kwa makatumia wa cash ukatumwa nadhani ingili ukethia yuni waenda waamua kila ukuwa ni chao na nzaila yikuo ndikwenda tubando twa mutu tuna yiko izo ni siasa nzaila yikuo yenda program ya national na program ipangitwe nesa toka manando la menanza na meva na tuima ndono tuita ili kwa kizunguru meta mobilization tuma the best sia kupikiandwa ando milioni na katuno itano nando ingema na twazi no ngizetu kasisi nza ino iende teata kwi kundu kutali kanza ona imwe kuma kwa twosa utulu amini uru witu we nyeri na mulanga kwinza ni babala tenza Kenya na era tumato ya tubalatu wa mutu weekend ito tuimanda program ila siku ukilia mwenendi na hasila nundu serikali no ya hasila kwiwe ni hasila izungu ekulio ni yakwa yu warito sisia miane sujebo mailo metumiata ukamba witu unike nondo wasisia ukamba kusema lo kweli nese no tembete ukatembea Nyanza ukaione ondo maondo maende ukatembea Central ukono ndo maondo maile Rift Valley the same ukamba witu wethe malelo melami wethe ano lelo si otala actually ukamba no totale lelo lazi lami no totale pana makwani tukatala kitu tukatala masako ende kungi wethe onambui kwa ma lamini ukamba witu mianela yevo iteje mukamba ila tusia ibila yetu nangetu na kukwata mwenendi cha foreign affairs kibika andi nundu izuni ndo wa maundu manza kuki uniki mwe lakini no nginando rayu masakuywe maukamba malika kwa ino tuita cabinet no nginama kaya kanazima kambitse kuikila tuita kutetea mwenendi na maitetea mwenendi ni mailite kuambisia kuikila tuita network na minister alama maundu alama connectie ukamba na ondu mheshimiwa wanena nitwasio thina muneno wakamba ni wakibu yes and more kamba itu imana itu ibiti lakini nito akusiwe ni kibu kuni malite kwamba kukitia project class yendeta ya wake ikemba kuthela tukaba naitwa akwata kibu rujo kaduisisia ni bangiba palatu kwenda kibu kila kingi pe malelo latu ita trunk roads no ngetu kama naibe mawe maani yes pe malelo la maslikali nene na yala me account na me la maslikali nini sikali sia motivo nini sia motivo account yes kwa uno ngidatu kama ambicho manda itu ita trunk roads atuisisia kana nito na kukwata lami lakini empowerment langu na nene muno kukitu na wasi uchumi witu idhitu ya imi asa idhitu ya imi kuuke dhani tukwata itu ita osinduipe mundu wasi subsidy ndo isa kwa kandi ba indi ita subsidy onemwe adola mana na isi au uchumi na edhape area nenga wa subsidy muno itu kwita serikali either ikapetanga koti kana ikawasindu ikatea enendi na kana ikaiwa mbesa na lolwa kindu kina ni sector ya agriculture nundu sector ya wimi ngalama sia na risks ya osiu serikali sio onde duniani ni sida asiena wendi wa kuhakikisha kana andumoni marona kwemali ona wambe wa kumateja na wakuta kuno ngina tukashoka batu kasisia na hizo thina munna wa Kenya ni makoti makoti mekiwe klabano wabinduka bani koti serikali na ile kuikarandika sisi ya koti ila ichi kuweta ngalama ya wimi koti la si kuweta ngalama ya 10 asindu mundani kutwa sokoni na tia minobika sokoni koti la si boni siba ile ichi kuya ikwaso yes kuni yaje ambe sisi ya sector sisi muno na yutu kwa serikali ino iyeke kwa senengane subsidy ya fertilizer wiwoka no ngidama kasi ya koti makabeta kama koti alama ya kuumizia mwenezi na yuki uniki mbato na kudiscuss katika mbunge katika cabinet asante mheshimiwa Kyalo MUMO wakili wa muno
na wewe giletu no nginya wewe hivi abayo kinuka na umia ndizini bombshell kanaja talking about bombshell tutana bakuma kwa ngewasi ya cabinet na tongo imetu no nginya tukanena no ya witu niko nena na ku analyze na kuzia maondo matonya kwitha maili wazi mheshimiwa Alfred Mutua nganga nuna atanga sitakwile kibela cha president to governor wa county ya Masaku kwa miaka 10 na UOU ni minister muviani wa maondo manza foreign affairs na ekulu yuka mheshimiwa Mutua mwana nusuwe twase yu nondo na ndema mbie uya kwa miaka yesu 5 ni wotho komithia na athu komanesa ni wa lobby projects kwanzira we mwene okutumia no anene na ministers ya langi ukamba ukaete maendeleo endeni wa serikali nongeleka nyongo nengane twase yinu wako na kiu nukona kwitha kwi muisio kana Mutua atonyo kwitha more relevant kwi mheshimiwa ula withitwa atongweti lembetani ya ukamba Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka nundu Mutua kutumia mwana la wina serikali ni na kwete maendeleo ala kwanze mwaka lengi mataoneka kumela twakwati wiyathi. Okay, fine. Ni asante. Ndiye binde niende na kwithukicia my colleagues o mande na kwika analysis yocio. Kina kindu chambe ndanamba kuthie kulione yako. Pe kindu kiwetiwe ni Kilonzo. Chaka na Rigathi na president mokite ukamba be wa sabali itatu ona anduma news matesi iviro tesi ona mutesi as a president or as a deputy president. Sawa, I beg the pardon. Deputy president okite ko sabali itatu junti ese anokite ba na aendie ba ona banundu mayaro tabia na nini gwa mazi yako kwe matakitale inge yundie se okite okamba noze kwe doctor eta wa doctor kali wako ya kibwesi ndo doctor yundie se kana mokite okuka ma doctor siasu anengeno osyo kumila muthenya ukwa president in public kana deputy president in public figure na baiba ndo wale kuthi atese unless ni private visit. 2 ilangu kaba kwa Dr. Alfred Mutua na Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka yundu meanania first in terms of experience yani kana utue kawa umanya isiendu Kalonzo embe muno pyu nundu akwithwa ona Daktari Mutua esukulu Kalonzo ai mbunge na ai waziri na ni watwikie munini wa president level yake iyo lumuno yukugwa zuti tamba kwaza nitu makombea yukindukila president uronekie ni political na ni watu kwazi ona as much as mesile ni wona appointee muya wasia the president appoints na maivetiwa ni nengane nundu kila kiapenia katika national government ndio kiapenia katika counties na huo yutiende na ovet ma ministers mama kueni actually muna aveti report ni twao ni mbunge ni ngana dimetembo mbunge ni muna aveti but mwetwa report so the same process no yendea kuni wangu asia governor Mutula ana appointee minister fulani evetiwe ni mbunge ni ndo nabalu cha kana ikamutukia kwa ukindukila president Ruto weki appointee Mutua nundu ni wensi Kalonzo ai foreign affairs minister at one time nikana oni Mutua ino wabika level ila Kalonzo wai kuni na ondo kutwikithia ambassador wakwa wokamba wa umandhia kibila ki 2027 because he chose a politician mwenzake na of course kila mundu nitwese Dr. Mutua asome chao nitwese mundu wa communication kitu kila tu expect muno ni sinema mbinge kilio nikicho kamba ndizike tutethia hata kimukamba kuni ongwaze yundu iza ukombea asumeli kila tu kwenda kusisia nundu ninakwiye kana Ruto nunu kwenda kwiridimu kamba na nini sibe na mibango ya wake na nini sibe na mibango ya Konza city ise ogwe lakini tiku izila kana ibelezu na nengiwe twina tongo yange matere katika cabinet twina mambisho twina omangavana twina ona andwangi matonya kuthengea obala mate politician makazi yai kini tikwenda ku position hizi nironya sibu lakini ondu mutaalamu bawazia ninzio kwa ulonengiwe nundu nisi alicha musala nisi atedio nisi pe oba katika news nitwega pe mukamba minister right kwa na kwaze nezi ongela network nisi ongela network watu wata network
si ndimwe twaelewa sisi na bigger picture. In fact nyeta ni musakue ya keli yuni ya keli na ndo matulimani niende na matungia mubea muno nundu akuona kana na ile interest ya mukamba ni kutetheka ai mukamba akakwata utethi wa kiwu akakwata maundu ma agriculture malelo makaseubwa ai wona thithi na mathina na ila uwetangwa ya bombshell nini si azimio ni siasa muno na makasia cabinet but in cabinet ya politicians nundu wiyo mami no kuna na katika budget process ni my friend budget ni process na yambia from the village ikamba ndio annual development plan na ngita integrated plan ya miaka 5 kana miaka long term yuko usi ndu isu so ni ma technocrats alapo mwene ndo hizi inya hizi ndeze technocrat ni chao lakini lo mani wenende to ni wono isa umele sia nesa nundu yune kita kozelela nundu mesangi muno technocrat you and wala taalamu alame katika kila department for example kadhani agriculture ni mama ambe yao sio na in fact peke ndu wetie kita appropriation bill ndizo wale minister hizo wale mbunge yani ni muyao wao unenga president mwanya wao beza hizo tumewe ita appropriation bill tawile tu kwambia kuna supplementary budget makueni tu amina kweko pena muyao nundu onatoka vitu kivya patena appropriation bill governor ndio kazi right kwa una ane tu kati a process ila iba ministry waati ya weza ya tourism ministry mbezi ile nengetwe na tourism ya water nundu mona kiuna mautata too much idengeania ona banini right nundu mona ministry ya agenda na sports weza kwethia ni tofauti pio na niwo ngwazi ni hope katika PSS nitikuona ona PWDs very represented angalau tuone mundu PWD kati nundu twina andu ma PW aingikira bandu nono mana expect ya mone umwewo minister twikikililwe CS don't know kuona PWD now we have very prominent people mena ma degree including my friend here mto nyezo katika in fact presidential secretariat ya strategy ni ya 2027 tia undu mipango yende because the strategy team working to retain the seat ya president yuko strategy team ila hivyo ni ya kumanya yo yukamba tuika network iba ni kana president aritain kibela chake ningena nimena naku begi nugigeti oneni omuno na kinuma niwe na ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka sia Raila asioka nemeo Sylvia shadow cabinet ya kulia ilia cabinet yanu engina Kilonzo baasi akethadi shadow cabinet na minister wa malelo shadow lelo wa motema ndakatema pe alame okule pata wa shadow cabinet nuko na pata wa shadow cabinet kamurabie serikali ila unonie kala yaendea na nindu wakwetha batena opposition nundu minister anaenda nundu bembeza ilo allocate itwe kulingana na budget itumike bandu paka batena mundu umwe mbona yisi yenyu utumika basi aibaniki atumiondo no kwenda lakini bena opposition ukeza kwithia nenda ekaitu tumie Murkomen nundu no likile akili ne itu na ni wa roads nenda Murkomen belelo wa kuma Kibwezi ukia Emali road na ni wikiro katika budget yuba kalea kwitha bena minister wa shadow akaleo mutwa ambio yibe bena thina nundu wikule ta ugo ni sawa nutonya tha value lakini aketha wasia wa mwene ndi akasia ai pa ya ministry ya itha ni shadow cabinet wa roads akaenda akasia kindu niki nundu minister ndonya gulea kumilia isindo si in public si katika public lakini minister mwene nundu itumio yake nundonya gulea kumilia lakini shadow minister wake no tonya kwasia sindu ila toile usobiwa niki na mheshimiwa ndo kuona leaders ala mebo opposition tamaile to kuna uyosu instead of kuseubia za mengea ma minister mataseobitie opposition niyo tuma serikali isemba kuthukuma na baimbeza Metho ama yenda kunewa mekita kwanza nimo Metho ma mwenenzi nundu tonya kwasia you know not na and by for your information serikali ino ndo akwithwa BBI de ne vita serikali no president Ruto anatie president ulo unai wakwa Raila na kula itabereka ngilima 3 kundu keze kwazi andwa milioni 3.9 nandu matanenda kwitha katika serikali kundu ngo asia you shadow cabinet yesu ya seobwa na Dr. Steven Kalonzo Musyoka ndugezo muna toko mema tu ikindu ajene muno pio
na mundu la yu Ruto no ikalandia kulia indi kwa mantha ikalonzo kuloi ni kana wese kwithia ndana musisia mundu no musiaiti bake belani yuzu no no shadow cabinet wa president ukethia ni musiaiti ana kwa ana ayondo bakona ba ayoka ko tuko na no isauka ukeze akalonza mwetela asante ndio vya muno buba naona mundu ikilonzo withe kama no Rastas ekangutelie nondo yu leze majority leader ambiye na kutuetea Dr. Kali kuwiona nyene kuenda na yue andume ukamba ona bota moke to lakini ningumu yo ilo kuna we aende ono kuna na iye kaukusia ndo ange ndeni wasiendo yake yue kilangu asia niki kindu chambe bwana Rastas ni kwa tene wethukisia nesa pyo wakulia oikulio simple in case mutu akaete maendeleo na docket ino ya foreign affairs unengiwe na ilobi na maendeleo mayoka usune muisio kwa Kalonzo ikulio yuda to make more relevant la manga usiahizie afambulezi lo unajua semba kukunge kwa story ya cabinet na asla na nini ndo yuba wale ibongo mukusia ni mwete ni ndo mbethukise nesa Rastas na kini kindu ni tindani nenete ba Ikumbini na niwo muisiola na wetie ukamba ukakomana na wo tutambito kuna kula ketha no lilikana ni ba Ikumbini yusisi ya muisio nienda kulilikana wo Kalonzo wa musioka ni muendete Rastas na nyeni utabia ni na historia nene muno na Kalonzo in fact Kalonzo ambese kumanika na kanini pyu ni utabia ndo ukubitha Rastas story ya Kalonzo na kuisa kuthenge ya kibila cho sumbe ya thela na 2022 nundu wake ndo kimwe nienda ukuneki itumi niwe na mwaka wangilile na ile Ruto aimunini pyo kisiasa kwa Kalonzo Kalonzo ayo wa Ruto kisiasa lakini Ruto kanengo ministry ya agriculture Kalonzo anengo unini wa president ambata kwa Ruto kisiasa 2013 Ruto atwika deputy president akunie miaka 10 deputy president tuibika 2022 nundu wa kibila chwe nacho influential politically kwa Kalonzo na baasa pyu yukike kunikie 2022 nundu yu atumia makengie Kalonzo nikenda mama kwa TV sio na Kalonzo we akulumana yukike kunikie yu 2022 ekangunenge bala ketilile Kalonzo kindu chambe Rigathi Gachagua na ni utabia 2027 Ruto no wosi okete yu nenga Ruto miaka 10 Rigathi Gachagua miaka 10 deputy president tuibika 2032 aketha influential kwa Kalonzo kisiasa na baasa pyu Musalia Mudavadi mindo na Musalia Mudavadi me kwa oka anaye munini kwa Kalonzo ona nini onoka itina wa Kalonzo wona yake wa flag bearer wa oka lakini yu prime cabinet secretary miaka 10 tuibika 2032 ukethia yu Musalia Mudavadi kisiasa na kimbesa nusindie Kalonzo na baasa pyu alafu yuko amino bikabu edukesie nene zo there you go there bika babe mheshimiwa Alfred Mutua ndipo nokete na ke Dr. Alfred Mutua yuba uwe kuna wianesa ni wezi wendie tuisilie hypothetically yu baba Mutua tuisilie kuna wianesa alobisiendo siuke okamba yuna keki siasa miaka 10 Kalonzo ekibinduni cha siasa Mutua akunete siendo isu aketha influential politically kwa Mutua lakini yu amaitabia Kalonzo yu ekango tabia ende yu kilake kwa ekika mujumara tu ni laisi yu Rigathi Gachagua ni laisi kwake ibinda yu nunduwe enidio ku consolidate votes sia central eche kibila cho sumbi na yosa Musalia Mudavadi ula ukwati influence nenda kwa Kalonzo atwike running mate wake na yosa mundu unge Rift Valley ame nundu ithie tuna support ye Ruto ta central uwe nyutwe munenga kike na cha Musalia Mudavadi prime cabinet secretary no yona Rift Valley yonde amane kula no la Kalonzo aikulumano inge yue kango tabie kendo ende yuzu wo muisi wala webo yue kango tabie yu ne sa yu ndiumala yes nundu yu
majority leader sisi strategy tu ni strategy ya 2027 lakini nenda umwe ati political strategy ni economic strategy juu azie mesili ya make ona yundi ndili kama mesili ya ni make we on others wake wezili ya kila wo kwenda yuni enda ukwe ki Erastus ndimindo kilia yes ukamba witu na nenda konze cha kwesa yuko demand na naweza yuko huni wo muisiongi na nene aba kwesa kuiko demand no we yundo kwasi aitwa akiwetho ake nisitho ake yasolilwe binda yake baki mindo konza city yasolilwe binda yake baki kalonzo munini wanani wanani wa kibaki sawa fast forward 2013 ila kalonzo nani nisema wewe tanga silikali ni makulumana na Raila wake sio ndo sia ungama nundu ndesilikali ni tatu city nambe hiyo iso kwikonza ni ukilile kwikonza jundu ka expect kindu kingi kwa Raila atwe opposition miaka milioni na kwa maendeleo manezi yobika ilo na kuni handshake alikazilikali ni wono ni maendeleo madhe ukwidazilikali ni kwebata kwenda kwaziu by option ningi nicho wona yu awabina wandeti na by the way wabina wandeti ni mutungia mupea na ngaba na malombe you know makuwene no mama kwete akamba yu mama ukuzia akamba etina mheshimiwa junior anaweza no kutoka na serikali ila yebo nanje yu na majority leader niwe yu ni waambie hiyo nini ya mawe ni ukukomea balanda tachenze siya juma yu thuko mazilikali yu by option ingi Erastus silikali niyo zikibilani niyo zika maendeleo na yu mundu enda ku silikali ithukume kwake bayethabe undungi ekani minukile na issue ya cabinet shadow cabinet nundu yu wa mieleja yakita wenzani zia nicho wona natheka ndatikia mwembe ano yu shadow cabinet Erastus ni kindu kite musingi niweze yu akili zake ikwamite bindamoi ibinda kanu ila ya tene ya kukomea mundu nikenda eke kila we ukwenda kiuni cha lile nengi yu murkomena kaema akalelwe shadow cabinet ni wonsa munzi akayu mutandika ndamu push weza push hata yu wanena TV na choose kuignore kila wanena yu ani push hata wampushi hata nandongwete okandinde kuukandwa abulelo ukambia nuaka nese yubezindu ingitena musingi nunewiye president ayasia enda ma minister make mawajibike mokae mbunge makakudwa makulu yekana yu necho kitedia ivukisie kuuka shadow cabinet ekananga wa shadow makoka apumbunge ketha belelo wa mapokota nakwa mheshimiwa makao kingola akaungama akekulilya yikulie ndo need shadow usebiwe ukweta kibuchumba mu komeni tu wa umupushi ya baikindu tachu makoka mbunge makakudwa makulyo ni elected leaders alame represent enendi tiandu mageti yothi usakuwe wa bedroom meto shadow cabinet Moses asante kijago kwa rage munenge uko sawa mundu Dr. Muinde wa sisia undu na iti aisi kwangelekanya mheshimiwa mutwana nigyo nenganengelekanya akathokumanesa weona tabetha either more relevant kisiasa nondu ni mwana siasa twegeze ulo ena izini weta sia kivela cha president na ashef his ambitions na azene support ambio support Raila ende muthia sa kumiathi ngaleko ya Kenya kwanza nukuona atona kitonyo mwaka muno kisiasa no kesa hivya ukambe tu zineza kana ndongo ya ukamba kwao yula hiyo ni Dr. Stephen Kalonzo amusioka nukuona miaka yesu 5 mtu atotonya kwiyaka vo na ogeza hivya ni whether more relevant kwi SKM ni asia vitengemea na unduwe ukuthauga kadi siake kuukiu ni kindu chambe na isi no nginya tukalewa isi za situ sidi hata siasa situ sia Kenya undu sili kwebidaji mundu like bilani ena na wasia munene mundu lawina ila tuta access ya power kuuki ndujudu ndwisa kuchosa kwa liulu kwa mundu ikibilani lakini tuikoleka na pengine mtu wethi engavana wa Masako bandu ba miaka 14 years yes kwa kedanda spread influence yesu pengine wenda o akaemwa
Kuuni mchecha atumana zitengemea nondo kuthauka kadi yake. Okay. Lakini kwa mheshimiwa ba ila tukika analysis ivye nitu asiandu masioka ngudho. Maka sisi ya kweki wata. Aje masioka hapa. Ngudho. Wiu. Maka sioka wi. Maka ya mbokola ni makuu. Remu ni waaze etina watendi. Pando ni You gwata ni ya asimio dia ezo sioka ngudho. Maka kulia maisi kivila ndiki. Nitarajia hapa kindu maiti za maitia na nondu yu wina influence. Okay. Nisi mwali za maitia kindu kicha leader of opposition kiwe katika miao yitu na katiba with an official opposition. Kiuni ni kindu ni kutarajia maiti nondo kicha opposition ni kee katiba ni kwa watu mama ndiye Raila uya. Aye, isu ni nzeo kwandi. Isu ni nzeo kwandi. Kwa asimio kedha mena strategy nzeo. La plan nzeo. Maitha mkwenda kukitia kibila cha official opposition. Kitungwe. Officially. Nondo ilo kukita winza witha utena vinya. Nazi ya siasa situ ila we katika power. We na access ila resources. Kula situ kuombe ni besa. Acha kele ni la tuita influence. Ila tuoka ba umundi ngoka ba ni minister. Tundo mwe na yondo noka. Si kibathukani. Kuno ngitatu kwambala ni siasa situ siliata. Kwa Kilonzo ni asia pe kindu kingi ngona ino tuita UDA Kenya Kwanza mayika. Nimu kubuthia mwene nthi. Lakini mwene nthi ula twina kioyu kibathukani. Tio lawa miaka 10 miaka 20. Bothu hata mwene nthi ni Kenya Kwanza. Nthi alatu ina moni mekuelewa muno pio. Na peke ndukita wala ila tuita generation. Twina muika wandu mametuki. Matena ila tuita historical ties. Wo ila mugua na ene ase wewe anende maiweta wa usuni mwene ndo kunena. Akaze ni kwa. Mheshimiwa Ruto ena historia ya kwathana. Ona kuma mwaka wa 2013 ila mali kile na ila makosa akatuongelela president nundu ila maneta cia kula nonoki asia tinye ni nae musumbi oyu ni wa musumbi kou Kilonzo la moiku kala ba kwa strategy mwethe mwezi ni nyumwe na power na nini tu weti yetu nivye twekibila kou ila mwene ndio kwasia ba ya tukwete kwa tuikuona matendo kana meko mwika mubuthie nundu nasi abe na ndo ingi muno mamwika munini na mukesa kula nundu kula sia kuniwe andu ala aingi mayasa kwa musumbi andu amedia ndikiti kulela mheshimiwa Ruto wakwati na kulela mheshimiwa Raila wakwati ni kutesia andu ala mataka kuna kula ku andu asu na inge Alama kunie mama inge. Alama kunie mama inge no percentage ai more than 60. 65. So bo kinene kita. Sisi ana turnout. We can turn out. Okay. Registered voters by 21 million. 22 million. 22 na alama kunie ni 14. So alama na kuna alama na kunie mwingi. Na yitu sisi alama kunie Ruto na alama kunie Raila na alama takuna. Ko ningo kwela wenda kwasi alama kunie Raila uongele na alama takuna. Ni mo aingi kwa alama kunie mheshimiwa Ruto. Ko andwa kauli ka woyu. Na nongi ndatuke kulia andwa malile kuna mbe kula niki matayu kuna kula. Na maswani ya moni mau. Kwa ila tukunena katika ila tukutuika masabu tuko na kibila cha 2027 taki safe. Kanata kimu huko. Tuwe twizi ya ndungima taka kuna kula. Na wasia wonu to no bendu wachu. Lakini kwa na balani ili nyene asia mwenendi. Ezuki. Okay. Na tuisisia maundu alame ukwata mwenendi kwa binda direct. Ndio metongele muno ambao mezi mundu wiki Kilonzo nenda kweta direct atia itu hana mwiba na tukaeka kiuki kaiye rastas uko ametuki yete haki yetha ba tumwa perception nthuku bayandi aya ilo kwasia ni tu buthia mwene nthi na yasia mwene nthi ula wibo oyu ni mwe
ti ula wai watene na yasia mwene ndi ula wivo oyu nde urilai historia ni mwene ndi wene siendu yekeka oyu na kwasa you Kenya kwanza idasi yukilai kwiwa ni kubudia nienda tukiinterrogate idasi ai. For example, Kalonzo wa Musyoka ai minister wa foreign affairs miaka ya 90s, ai munini wa Musumbe 07 kuma 2013 kuko generation ino zivayo ndete si historia itao na Kalonzo minister wa foreign affairs, lakini ni noni mutua ngavana ni noni William Ruto deputy president from 2013 ekangota biengi yuto yoko vika 2027 generation izu ebuka tena awe taneza ndo wene analyst niweze yu ngaino undetha sia ukethia sindu no sia neno kuma 2013 siana ile minute from 4 kila mwaka sio sete ibandi ngiza 2027 tisu ni generation nene pyukumu yoko miyangewa ya Kalonzo ni leader ya muona leader bandu watongo etie chochote ikita umuona ya nani nzebeni ajeto leader bandu popote kuti kuvutia kuni kuweta chagu. Okay, asante muno Mose wambitikio ndinena ikita kwenda obanini nigenda ngule kulenge ya mulia nikana nienda niwisi mutaalamu itu no waweto sindu na yu ni kwenda au confirm na mwene ndia confirm kana ndeto yagu ni kana Kenya kwanza matainete Kalonzo maiya na nimwegwa ba Kalonzo aweto bandu strategist ni wapi ubacha Kalonzo ndikungwasia hii you Kalonzo on a meeting Siasa sema tamwedete maiya ukano ayo challenge lakini nene katika serikali ya Ruto Kalonzo wa Musyoka nimezi Kalonzo oti muthiululuke ni kanate mumine lakini kumina Kalonzo ukamba kuiketha kwi laisi in fact Kalonzo ila nanaku ya moize kana azimio ikalite ata azimio ndi ikalite in the drawing board oiti unena nicho dimuko na mate utembea kuukonde maili bandu masia yesie mone munewe deputy president asia ithitu yambao ya nyama na twa mina uya india yangi matia isu ni message inaendie nai kwa mwenendi ni kwa sia ona ithi titanemu kunia kula ithi alama na tukunie mambe kuya ni kana ithi twa mina uya timwete esindu jiza kukila ta mutongo imusakwe nazi alama tanengu ni akura ndi munenga maendeleo inye jeta kwa naza kuena miaka engi no 5 nina isi andu onde alama naenza onde mako ku statement imo ona mheshimiwa Ruto aiti andu onde ono monde aziu nawe ta deputy president na deputy president katika ofisi wa president presidency is a presidency is an office yes na wamina kwasia minfaile wachane na ni deputy kidwa achumie bae nundu wakwizwa nake ndenda unena nundu ni symbol of unity lakini wewe bae kale nwigwa ona blandi unena na wigwa ikali ngiti umanye mwene you know no musemo wake kamba kwa hiyo sisi unena bae no sisi bala sumelele kuni wongwasia kwa Kenya kwanza yikale yete Kalonzo okwa mituki na ibinda ite ya samuno ni mukuiwe Ruto tuke bayu kuli ya muthia no kitaka ku mundu Kalonzo umieze kwate yoba kwate ya bomb shell esi yaku mheshimiwa Raila Odinga no siokie na mwamwithukize ine na umonde kanisa ne bando na kwane na loka ya Kinjaluo ende nweze andiki mama ovoto ile ana manyiwa masanga no twati yatu kendo mangende ubathi ata sister wa Raila Raila getha po 2027 na weza iwa sister wa mundu yazia brother ketho bandu na akamwena wa muthikizio ndo kunena atonya kwetho po 2027 2017 no aiti kesa cia muthia 2022 nesu u2027 oka ingi na akamweshimwa Kalonzo boni bosi yaite muno na inyo tate imake mubange 2027 niwe binda ya mweshimwa Kalonzo wona ketha Raila no kuka onga mengi 2027 yana ya Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka yithi waba ndini wa usumbi wa Kenya. Asante. Niko na usio na no usio sister wa Raila kwetho AENI kiu. Na kwasia aketho ni kumubothia ndakathi mituki. Yani etho tanasia aketia kibela. Aketho bo ni gagutia tina analyze. Nizi ndimu analyze toy we bambe wa kwa mwanasiasa. Kwasia kwetho bo. Kwasia kwetho bo. 11 tana wete 11
akethwa bo 2027. Okay, eleza point. Akethwa bo 2027. Isa sawa. Malebe ni maingi. Tidi la tuisikia. Lakini watu ndo siasa ile be yawe watu zila ila itu kuna akula. Raila weka isabu ya miaka yake na miaka yana. Ena miaka oyana ona. Ende ngitio dhoku kuitia kibela enko cha mundu. Isa sawa. Na netha makethi wa nundu sinduini benduka onoto nya ethe ai you Ruto alikanile akalonzo ni politics. Na alikana akalonzo ukione katakibinya aitweka deputy wa kalonzo ukione katakibinya nundu kakuli ongi wa kuni acha kitondeka lakini utongo yuma wala bengai. Yes, nego. That's a fact. Sawa Uma wala bengai. Uma wala bengai. Na siasa ni kindu cha dhana kwa kitu ame. Chote chaweza kwa siasa. Na nitu yawa yote yawezekana bila moi na ikawezekana wakati huo. Kwa hiyo niomba siasa si dynamics bingi muno. Ni biendoka. Raila ndo nyakwitha bona yabikabwa atasi nye nundu nene kiona nona wakati huu Kalonzo aendelee. Okay. Kundi kuona statement ya sister wa Raila ndhuku nundu awetie ona kibeti chao kana mwana akwa ni kwasia 2027 chalo akethwo bo 11 yundu izini 11 yake bila kiba ndu izia ketho tengava na wasiaja kana ingava na you know kunde to imwe okay kidogo ukeza kwidia nduizi siasa ni munwani wa akili yundu ona ni strategist yundu ni monowete muno nundu ni munwani wa akili wende itembuka iwa ileku itembukila bala watuma yuko yakagwe itembuka mina yes ekandembo ende ekandembo abuatuma yue mo alewe mindo majority leader ni wathe apio yani you level ila wathe yani ju sister wa Raila sia Raila akethe 11 ju enda utonye nitokethe 11 ya malu 2027 nitokethe 11 ya Musele 2027 tiza akula you sunde neo mindo neo mistake nene pio yando maazimio lakini yunda namba umiolota eka nambo thikindu uweti asiai aithie yuto tawetete Kalonzo tuiza ni weta Kalonzo ni banundu ni mutongo TV ya kikamba keka ni TV ni ya kinzaluo ni thandi weta Raila nundu ni thandi nena na andu makuya Siasa na Nyanza keka ni TV ni ya Kikuyu ni thandi weta Martha Karua nundu ni nenete na andu ma Central yundi tonyo ukabanga ukawe uwete akamba stories ya Martha Karua nundu ukabaluka na kuko kibila chongava na aya kana Raila undu kuya Siasa okasia kula ni nena na akamba kuhusu Kalonzo kindu chake liju mistake la ngwenda olota yuja chama cha Azimio metha na ndeto mbingi muno cia ikia kisia yu ni mamini ya kunengwa sign na twaibana ku Erastus immediately after Ruto avituna kuyai Erastus andika bandu 2027 Raila ethe thayu ukamwone 11 netha ndola menda ubaki Kalonzo mekweti baki wani Raila Raila akauma andhino utabaki Kalonzo. That is done and dusted. Na kiliukiu na kizisa ubinduka ni utabijenda ukupitha nundu wa historia history repeats itself. Okay. You nienda ukuyaki please tio seo kwikala TV ni teno tunena na akamba na ndeto siaku ikia kisia uthikuya uko sikia akamba ni nundu wethi umatulolo Kisumu ingi umatulolo Victoria ingi matiwe zilikali ukamba ndukaende ya na newa waweta neza pi wasia kwe kundu kwaende ye malelo meukoma mbui lakini woko kamba tulelo tuina lamino kama tuile ekagota yekindo Erastus na kuya ni Muranga umundi pia no nifaniki tu onga yu akandethia onga tembeanga okundu na nyenenda kukombe okamba witu na the best yu okatembe okasisi akaunti ya Kiambu maendeo alamepo Erastus no ikombea na akaunti ya Masaku nundu sionthe ibodete ilobi undumwa kaunti isu siele nundumwa na kukombea tu ni na duniani nundu tia Kiambu na kindu kiseo muno kusinda Machakos County lakini nundu anduma Central ni mama nye importance yo tongoi lakini yu atongoi tama kamba momundu kibila kila wamino kwata chamwe yania
bora ona anenata withie baimu kambo ke kalila kibila cho zumbi ba ye luwe bora kila chake ni wakwata yu ane waniki no yithe yunde twasia si maendeleo maingi pio ukamba yu kani mini level nenda to kindu kila important na ni Erastus nondo ithio ndetu ya kamba nithe ni wa Kenya Kwanza nithe ni wa Azimio ithio ndetu ya kamba na kila mundu ende okamba osio ndiko ikwatia tabe mundu yoyote mukamba utekwe ende okamba osio kila kivu kindu chambe ni akamba twambe kwitikila hii Mheshimiwa William Ruto niwe musumbe wa Kenya kwa miaka 5 yukite even though nyene sine 10 lakini jutu ikio kwa miaka 5 yukite yukamba tuina musumbe ungi ona tukatho bombshell ona tukatho alaika makauma moke maulukite payundungi wikika miaka 5 itemethelu tukakona tukabetangiwa Ruto tukalikiliwa mundu ungi yeyote kwa option ila tuinayo taakamba option ila tuinayo taakamba no kuthukumana Mheshimiwa William Ruto na nicho wonie mangava na onthe ma ukamba ma CCM onetha Kalonzo asisi wende thukumana silikali tuyo ma waipo ithi twithukumana silikali nundu tusakwitwe ni enenthi na nimomenda tumathukume na ndi kwikwatia kutakubuthia enenthi nundu tutukana wathi kwa Kenya Kwanza nitawabuthia alama kuni kumanda service delivery kana ni kumanda siendu uwete enenthi na inde nimovea na magavana menaze nemothi Kenya Kwanza manaize methukumana serikali na inde nimovea muno Kilonzo mundu we muinde wesungia kiucha Mheshimiwa Raila Odinga kwethi wa boile beni yingi ndize zweketha ye risasi ya ngapi ketha ye sabali wake wa 3 kwitikebela kethi waketia na waze Mheshimiwa Kalonzo Musyoka methitwe matambanĩtie mwiguma 2013 mpaka umuthi o matambanĩtie mwana wake uwonera ba ni asia kindu chambe ukundu ndo kwitikilithia pengine miaka ona gauka tiba kaitu kaiba ndukandikite no ngino rukekalandi tukasisia uwo pe bandu miaka ibikao ikalea kwa ona tu asiata miaka ni kulea kindu cha keli na hasa muno na wewe uendia sia Mheshimiwa na nzama ya Azimio ni mwalite kwikara ndemuka na itie mwe kwa ngutho mkulani ni asia atongo ya MAITU Mheshimiwa Kalonzo na Raila kwa sisi tita maka atongo yangi makathenge makabega wangu jojo makathenge okethia yu no wasinganya no gukila wasisia ni ngwe wasia Kilonzo na wasia Mheshimiwa Ruto Ruto ni waki andu aingi muno na no ende na kwa kandu aingi kwa miaka 5 ndio na itio kamba nondo isu ni kizungera to asia pragmatic no ngithaka mandha kula sia 2027 ketha ili hata na no ngithaka ambiche kwika masabu basa na lame si historia ya Mheshimiwa Ruto ni wika masabu mebasa lakini kwitu na kwa kamba ningu itikana na Kilonzo serikali la yebo ni yebo na kuisi serikali ingi kuuni twalete kumanda undu tu kwata haki itu kuma kwa serikali la ibo na ondu Mheshimiwa waweta siasa ni kwenda simubinge siasa ni mazi ya kui permanent enemies kuya maitha ma miaka yonde kuba ithina ketha sindo ni ciukite kisioni na ciukite okamba ukayuka kwata na serikali labo sindu ikalika sia mina kudika muka kuna siasa etina kutuba tukanye siasa na maendeleo na isi twachoka mutuo wa siasa situ andola mesilika ni mometha maiya na pe mutuo pe ndimweta wa ya kisungu thandu ili mesani bala sikwaniwa nuwe okwewa maumala kuno ngina mukamanda penzi yatu ithatu ibaya mesani iya no kethia twibo nundu twalera kwitha bu mesani sikwaniwa maumala baanza mithitu ithatu kitoweo kwa mbai
no twaitha kwitha twina ui na ni twacia andu mabindu auta zie mayaile asante naende atongo nona masameto mazemba muno saa sita itire ndatika ili nenda tusome motumani kwa metuki andioza simusiba nigenda tumine nenda senu cia muthia motumani maingi vite naende babe mheshimiwa wito wa Daniel Motinda Ndwiki MCA wa Mulolongo sio kimo ward asiati we atongo yazuma makanite ngala Raila hatangase akasupport Kalonzo 2022 leo tangasa kiu Kalonzo hapo komena Ruto kana au mano na Raila na ayekala yungametie eweka wazuni member mosagwe na chama cha Wiper mundu Daniel Motinda wa Ndwiki obyamu no mheshimiwa Alex nage yaziati akamba malike serikalini ko the opposition not the option ozu yato Alex nage maiko musioki yasia Ikumbi yesawa pia asante Martin Musembi ngole tinati ndatanati neza mondo Martin atongo yasu umema koneta sindo neza mumu koneta sindo neza nendo sija motumani ma YouTube kwa metuki Mutongo TV Stock FM official na movie yamu no mashabiki alamu bado mwende na kwatiani anaitwa Masani yasu mtane so kama nondo wa kuombea siasa tuke mundu kitwa Petro Sane Mr. Kilonzo bona serikali yenu ni kwenda umande ya Kalonzo weya kana muyona tuyese mwenda umo silence siasa sia KK kana Kenya kwanza ikethwa na vinya sasa Kalonzo ateba kube namo ni coupled with promises after promises haya Victor Mbuya that miwani guy anaona faa sana Alfred Masai brilliant mind Mr. Moses Kilonzo na ke mundu no nuitwa Solomon Move asia huyo analyst ni kama yuko neutral usioni wake kama anaengemea Azimio tuke kwa mundu no asia kuthukuma na serikali kuyumaanisha kanave Mutongo ukuvudhiwa kuma Ghana asetwa Simon Makau mwana usio asia Mutongo TV engale ko sia Ghana kale kwa YouTube asante sana nothing is guaranteed for Ruto in 2027 with 7 million Kenyans who voted for Azimio plus 8 million who didn't vote plus many hustlers who will be frustrated by promises among the 7 million who voted for Ruto mekale machene we babo tumani bamele maingi vite kipadukanio aya tuke kwa wenzo myotumani wako kanisa wameolanda na asoma ndo ni yaingi mono rasa sikireka na atungo yasu ange na next Sunday oimanda FM okay asante mono benteta mweni FM wa chuma FM ni zeno sia isi otumani nozu ne kwatene bando ndi notonya kwitha ile kanya wa chuma na aibika bano analyst usu mbona nita wa Azimio Ezekiel Mutungi we nengane analysis yake ndo kuona violate Ezekiel Mutungi okay Muinde we sawa Paul Mutwa wona kila mundu yoza analysis na nzia yake kwa uzune wasi ya oswa konete sindo nesabyo mwene mazinga ukonete sindo nesa maiko mutu leli yes tumwene mazinga jalo mumo maziro maingi honorable mumo ekao tutesia na Raila na Uhuru Panga nondo madhoa ma mutu ngazi na mauta ni matheiye mumo ekana na in quotes hot hair pew Alfred Masai naende mundu wa mudia debate ni nzio na we mandia mheshimiwa Ngonga ulawa mavoko azandi muno Annie James naende mheshimiwa Ngonga ndiye ziwe bideta boy nese nukuka kanidi we nazimo ziana ba nendo nenga simu ndona ngesimu siano ndona twemina twende na komina ko no se simu kwa metuki 5 metuki wetete woni waku kane muno ne woni yutu geto mina yulwa unene nyawitu wa nzama ya Maministanî ya President William Ruto aya nengesimu kajedo tuevo sana Erastus no mambo nete simu mlango kubwa osotomanyusi nzomie tunde inu ukunda diani hello Mutongo hii hello ya kwa huko mete ni ajai hello ningo kuiwe nena nena hello nena twaise weka kwethukeza TV ne wine za zita tima za ama kwethukeza niko kona zimoto minite hello Mutongo hello kongo we twinena nao
tujaribu yengea moja. Hello Mutongoi. Na Mary. Ni nena nao. Mary Malili. Kanini ndio mweuga. Wasia wake wende. Tujaribu nge. Epo. Hello Mutongoi. Hello. Simu ivua kwema Kanini? Ivua kwema simu. Hebu tujaribu mwingine. Na wako na simu wenena na. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Nena ngumongela. Ongela wazee tafadhali. Nena ngumongela kama Mombasa. Aha, Mombasa mwenzeta. Mombasa iko sio. Nyenda kwa jua andoma UDM kwa tina maika lima mainda na kile mwingi ndo kwenda. Sasa ndo naona kulijia ina bandu no Kalonzo. Ndio kwa president na nini hapo Kalonzo la jamii nini na kile kwa Mudemba. Kwa kuna maiki kale na rukenga wa maiki ai au nina kwa Kalonzo. Sasa mwenendo maiya kweli. Muguwa zemata mwenendo maiya. Asante muno. Ekatu nengonge mwana. Aya. Metuki kanini metuki. Tiwa. Hello Mutongoi. Hello. Ndio mweuga. Wako nasi munena tafadhali. Na ngionge teke. Hello Mutongoi. Unaona ngotaka kila na kuona. Nena wase wetu hata. Jafara msula. Karibu. Asante ni asante. Ongelanga wase tafadhali. Ukondoa sawa ulikuwa tunabago na. Nilikuwa kwenye wasina na. Imagetheka. Na umati. Hivyo kamba kila kitu na kunga na mtongo hizo Kalonzo. Kwanza kama ngwa kitu kwa kama bana. Mwako waona ukijizo wako kwa tatizo la kwa operation. Okay. Alikuwa kibabu mwaliko wa ndima kwa bala. Ina kila hapo ni nani ndio mtongo yitinda ya. Ndio uko jajali mimi na hapa hapo mnyofuko anginia. Okay, asante. Aya, kanini wa mutheyu kabisa, wa mwisho kabisa. Tomine. Hello Mutongoi. Hello. Ndio mweuga. Hello Mutongoi. Kwa maingi watu wemina. Hello. Ni nena nao. Mazinga. Ngalekozea mazinga karibu. Gate woni ka twimina yu. Kwa tuone yini zai. Kama matambite kukwara na nini. Ndio ni yazo. Hiyo nene ya kitu. Na nimwende tu Nalani support Kenya kwanza. Ndio ndio support ngale mengi. Na hiyo ndio kama mkinduke. Ndio ni serikali. Ndio akamba na mungu tu Ruto uno wenda hao rongo munene yuko kamba. Kuna hiyo kama kaongea ni mugege ni munene wasio msiki ya kamba. Ndio mambo na huyo amakapo. Wakati wa ni mtani. Wali kwa Kalonzo amuta kutere na mawanja mungu alita kwako. Kwa mugege ni kwa kaka mundu mugege Kalonzo ni ngoka neza na mungu nenga ndaya. Okay. Kama ni chondese. Aya. Asante kuondo wawoni wako. Aya naende ni muvya muno kwako ni masimu alamwetha mwiko na atu ambao ngamelia vau masama itu mone masembete muno mautumani ni maingi muno ndio langa ni ndiso mautumani wa John Muthui acha tuned inukunda Diani show yuko sawa Rastas Moses huyo wa UDA ameongea ukweli kwa Chalo MUMO MC wa Makweni kwanza eti
national government ndo kila kitu. In fact, we leaders from Ukambani washikane tumalize njaa, because njaa haijui rafiki ama enemy too. Also Kenya Kwanza watoe hizo tax on fuel, do at least cost of living iende chini, show iko sawa. Ni muvea muno na ende dini kwa mweta mazira nondo message mingi muno sikawa Musili. Asanti Jacqueline, asanti Keslo Benson, Makalasti Bonika Mamu, Mesha Kichenze, Karo Kenyila, Manuel Patrodi Starboy, Francis Mudhiani, asanti Shedi Mosioka, General Tessa Boy, Faith Vati, asanti Pipeline Tukolog, Shula Mutuni, asanti David Moembithoka, asanti sana, Naindi Peter Muna, Joseph Mbidhi, Onesimus Kinyili, Blessed Charity, Kenny Kivuva. Ni ingi muno ndiye so mumino kelelia. Ala mende ni wa Kilungu cha Ikumbia Siasa. Muno ndeni wa page ya kwa Rastas Kithu kuanza moya Facebook. Kuno wakavikia na kulike tukaende na kunena itina wa Kilungu. Na ndi atongoi. Twetha na ibinde sio twanena tondu twawata siasa cithala tuweka kwiki okoma tukaende laingi mwana wa binguka na yuno ndo amasa okwame tuki ndatike mwemwe nimbeano kuminokelelia nero sia kusia muthia tuyambia na majority leader Mheshimiwa Kyalo Mumo. Asante. Yune na manya protocol ba tuyambisho lo ambiyembe lakini nengiti hatia kindu chambe ni mubeano ndo wa kutunenga mwanyoyo kita atongoi mundu gyombe twe bahati atongoi aidha asakue kana mate asakue lakini kilongo bani mutongoi na nzia yake na ndiasia kana ikumbia siasa ne bunde asia mwenenzi kindu kimwe kana kingi uteikisi na mama katobya kindu kimwe twaile koselela tausila ne yane nthi mainena pe imwe nosa engwenda kuthinacio pe imwe atongerani na moba nosa ngwenda kuthio nacio siasa sitithwa asie ka siasa sithwa asie saingi nundo no kukirio wasia na uweza kwisilwa nonge ukathesio wasia na akiongea yukila ko nienda kwasia ikumbea siasa ni tumete twithwa na ukwati musio muno wa ndeto kila ngwenda ukulia akamba nundu chairman Kilonzo wasia station ino twinena na akamba ona balati akamba meo kanundu be umo wako na simu Ruiro weza kwitha no kuigwa kilati unena actualization bigwe ko unena na tende kuelewa ko no twazie nikitambite ona kundu kula kute akamba akamba timandei ondu muneni mwanena tikwata ni tineni kilati kwenda oyu andu ala makomananza kuyi oyu kila mekwenda ti siasa menda liu menda maendeleo menda kuona nesa na nitwisi ugo wagu kana serikali niyo ithaa ikuite isindu na nune wiona atongo ina mangama na maitu masia ki development twithukuma na serikali yes lakini tuoka baka katika siasa no kinyate sukume serikali itwete isindu kwa ithini tiyumbanetie kutongoesia mbai na kumiete bamwe kwisila watongo imaitu Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na nini sebe na mipango ya kuikala nthi ona alame katika Kenya Kwanza na Azimio twikale nthi ithio thitu kula niyo akamba i twaendea na kuikanisia ndeto hii akatetheka ata mwenene indi ngimina indi kwa family ya senator witu wa Makueni Senator Kitonga Manzo pole muno nundu wa kutuaninya waku nitiendea na uboya imwe na nitiendea na indi okulika na ona alangi na matietwe ni endwamo ko ni asanda ekaini bikebau andu matulimani osaingethi muno na Makueni kwa jumla na ngai aende na kwithwa na ito na ende mumo wa ngai utethi wa nenyu kwambia yu ginyate nena tena. Asante, amen. Ni muvya muno Mheshimiwa mundu Dr. Muinde tumine ndeto cia kusia mulia nateke amwe ni asia ni muvyambe nundu wa mutongoi akunaga mwanyo karibu na kwamba itu na isi siasa ni sindu siasa ni mbesa na ngwatanio kwa ithieta mbai thani tukwenda tuoso tongo wa nthino no nginya tukamantha ndu tukithwa na empowerment kana ndu tumantha sindu na serikali la thivone aita unenga MAITU mwanya wa ukwata sindu na sio kamba nese wa county land ende tuno imwe kana ile Kenya no ukamba twitina asa muno katika maendeleo na ukwati na nimbo ya serikali la thivo na tongo ila twina mo kamba makokitia sindu ikoka ukamba na ndu MAITU makakwata sindu twetha tuna sindu tuikeliwa na wasia pe mutumia matu na nena umete ngaliko cia central niwe deliver
na anambiye kuoma cia nja itongo ya cia thugi na etho kamba nitukatongo cia no nginya tukeyaka na tuinena na wasiumwe na kya mwiso kwa ila twita leadership kana utongoi utongoi musio no la waka atongoi yangi kwa uno nginya atongoi maitu makebundisia na makemanesia kwaka atongoi yangi nikenda kwithio no utongoi wina kuendea ni asante ni muvyamo na indi karibu muno ni binda yaku yambe kuge kumbini tukona u mwaki wikawa o ngala itale kanga wende twemi noneza na twamina twe ono visa na tuyumala na mondo mayende ni karibu ingi mwana ndo abinguka tukoko bai kumbini tatwazia twalikapo tuyumala amoko mathei tuma wake ndo chama wa mheshimiwa KYALO MUMO waweta nikana uyuma na kindu kuma kula kwi atongo yameva kuma kula kwi nende namo MAITU wona kindu isu niye kumbea siasa na twazia ikumbeni ya siasa twetha twe anana ithionde na ithionde twetha twe atongo karibu muno mundo Dr. Muinde mundu Kilonzo ndatuka mweme tumieneza kamera ya kuiva ni waiva ni nino yes you know you kindu chambe rastas nitungianga imobea nundu wa mwanzo ona kwata wa kwithe kumbini umundi na kunena na hakamba na nambo kwa pole kwa senator wa Makueni Daniel Kitonga Manzo rafiki wako muno na ndimo boya kwa ngai na familia yake ukia kisio ndiminukilia Erastus mbitikilia nasiekie ukamba witu nemutie tina na ukamba ndutie twe tina ni kwithia ukamba ni muthuku kana ndwendea utie twe tina ni ngui su tubuano utongoi ukethia tuyosa utongoi serious na ilangwa se tuyosa utongoi serious ni maanisha ona mutongoi witu eka mistake tukita support ye mistake ona twende nesa ki isu ni mistake nitunoni we example ni central kana mutongo iwo eka ithi tu ya witu ekikalila wo akikalile eka mistake ni mana mwiyaye isu ni mistake weka na bu tuthingesia tuitona na mathingalila yesilikali nikenda matetheke silikalini yuni kulia kamba maitu onthe na ndongo isio onthe sio kamba tafadhali waisilikali ingi mwetele Raila wenu ukunena siendu sionthe ilo ukunena nundu nukumantha kula sia 2027 na nukwenda kukipa andu make me intact maimona inena lakini ugo wago ni kana vaikindu chochote cha musingi ona mukathingesia kamba bala be Raila vaikindu kisaumana na Raila kitethio kamba niendo minukilia ba about persons with disability yes mina kindu jambe ilembe tayito yo kamba ni kumbile nenza ota maeneo alange na ninakuwa ni tunatembea ngio ukamba katatu twina munini wa president na chumwa kiuba kubichonde tunatembea yu tuithio kata strategist tuisisia kilio cho kamba kikumbilitwe ni nzaye na hata nikenda withia tuibanga mikakati tuibanga nituma nondo tubange yo kamba na andwala mena ulemavu na bineke kumuno nenza Erastus na nienda ukulio kamba kindu kimwe tafadhali akamba ninesi tuyandu tumbikite twina ngoya atei na twina ngoya utethia ketha wina kindu na nukuona rafiki waku nanza na nuku komu ndukejie tuende na kuya twambe yutethania ithiko ithiona twetele silikali withie ni twatethania nundu kusema ukweli yuwayiko kindu cha kele ningwenda unena na magavana maitu mokamba na kwambia moyusu twakwata kwa mitukie yes neither nditembea maofisini ma magavana kuhusu people living with disabilities kwa hiyo ningwenda mota ma CEO ma counties na pamwe na ma MCAs masisi mbesa sia persons with disabilities na yeta wata kuandika na mawea
na mikakati yonthe ila ya ile nundu yindi sa ya elaborate nundu wa isa ila ya ile kuhusu people living with disabilities ni make ya in place na ningwitha ndima tembelea kuambia next month nikenda tuikie mikakati yesu yonthe in place. Otherwise ninatunga mubea na ninewa moyo na sister wako Sara nini siwe witha we mundu wa Kalonzo itawatembelea ile Kalonzo takamende lakini ndina thina la kunye in a democratic country kwa support ongalilo enda na kwanza support ile ngwenda na tuizo ngombe itu sianigwe. Yes. Na niwe I did not see that coming. Zara wa Kalonzo ngini wezi na gwengala kwa yengi ni sister gumbulani sister bona mwe kala ni o na inde mugethia mono na inde timo bya mono nengi twethi tukomeneza masasu mati alia na tuyende na kwa kande ya Kenya na inde mono muzeze na kuni mubya nondo otambanya na itu kumela twambie mwendo wa saa itatu na ndateka miongo na 5 bandu bautwa because unisa sita ndateka miongo ele ni muvya muno gondo otambanya na itu ndo na koma itu twina koma twiva twatelania kwanzia mwaka lengi. Asante sana tukakomana wachuma ukite kumbeni ya siasa atweki waji ende muvya mwanya kwa alama ndeleze kwa ili anondo ikumbia siasa ndiye tonya ni weka ni tha na crew ithaba betha na makai na metoto ithaba anondo ikumbia siasa mundu akasanga Dennis. Asante muno nondo amabisa makelemu na indi director madam wini kanini tuyona ngenda na mbosemba asemba ngamutabia galokolo kathi na indi twethe wana kendongoi Joseph Kitheka nondo awo ya museo muno maitelianisa na Brian na indi kale kwengi ya Mutongo FM mundu Sam Maunda. Asante sana nondo akwecha ikumbia siasa imwe kwa imwe ndeni wa Mutongo FM kwa niaba ya timu isi yonthe nite Erastus Kithuku wa Nzomo kiyo cha kwaira kwa oyu tiwanesa.